Shucks. Yo, Vicky Young. Osoro gena. Wanchani mboli we kabira. Oh no 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 no. Wanchani mboli we kabira. Oh no no. Shucks. Ai babu kandama. Okate batindingeli. Okantoma gochiase nyanchama. Unatingo isaini ncheno mwana. Ngakwebereri okanga. Okanga inunde chitachiri. Okata tolikorara mwa mama. Nako kongeiro bogima. Korogenda maigandiete. Ginko inyorenchera guachiete. Onike nyoro inche kumete. Baka baisia bake banchaete. Omwanchonera nakorante. No maite na ewe kantagete. Onkorero boso kumwate. No nyama mana ya ganyete. Narobiru ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Oh no 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 no. Narobiru ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Oh no no. Vicky Young. Wanchani nebirero no mogok. Oko iguana no gota iguana. Kamo manire tokwe mincha bwangu. Uya moisaransa mwakwana. Ebinte bike biko mwanchone. Tibiale kogere igabue minche. Onye na kogeche tieta biriane. Angote bitu egere chenche. Ando se asorabo mwanchione. Inyora nura senkoro yane. Tima etie sababu ya gerete. Ukamu imo contigo gende. Una vera nyare kane. Chingwana tiane chitarenge goikirana. Nate banguli toraka nyamagi ngoirana na chanenderema. Mugase turungine ubukima marobo bibukato nesuguma. Nate metase nkonyara. Kolende bono tinakiranira. Narubiro ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Oh no 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 no. Narubiro ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Osoro gena. Kerongo kwa keresimi. Nigo kombia toliko buata. Nintoma makwani chiredi. Omoroberio gwetera. Otuko tinkorara chipara ngotara. Tema goko weba rakini tinkonyara. Abagisangi bane botambe bakondama. Magokora kobolia ndibono nkonyoma. Bangerese na kiotagete. Onyane chombe tigandete. Ngwanchete baba no manyete. Amai no kanende ngente. Ewa bangerese na kiotagete. Onyane chombe tigandete. Ngwanchete baba no manyete. Amai no kanende ngente. Narobiru ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Oh no 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 no. Narobiru ya tingo kira. Aya baba tinago tiga. Wanchani mboli we kabira. Oh no no. Simon on the beat. Okay. Abanchoma shabiki Ndizi TV andozi somore twa kwa ngambuya muno. Buna twabata bigo chakira mapema ronga ki ndobwate umumura egesora se chi studio chetorero umumurogo chituko kumubore maswali ya manga toerezenga ebinde byako takorera namate kubutabira abantu chigasi ngiakorokera abantu CHINKONDI ngiakota bereka ene kenge. Aya bono andozi asemore tukubagarigania somoro berio yo bene tore live na mumuraga iga omosinini sana korakini agade ya banta banene kene arakini ezanako nikibana batalia banta kene na kumanya kungainere arakini omonto ne batu bati kungainere chinza jiro karanga ki ngoiterio ro monto bosie wata bange kitikangenche ne batu tutai kungainere tara bori unjoko tebera bono nguko bori nguko anyway tuomera ni nomu murokoro kunga Vicky Young. Yo man. Omanyene CHINKONDI. Chandira bamure kitaoni ya Nyamira ne ya Gusii County. Bono tikata tebye kenenga nabwata sakwira bamura batigirie gasi. Toto kumanyomo no ena mangana mangene story ya CHINKONDI na inde kiarengere tiko karo chimotu na ande na kia korre to kwenyora ase omuziki woko bwata bagusi kero montaga denga mbegere CHINKONDI bakenkondi usaba CHINKONDI. Vicky Young. Yes.
Kwa mamura. Ya goro bire. Kai kwa runo wikaga. Arule ko Nyamira mwino bunange. Nyamira ruote. Bana. Nyamira na iwete. Iwete mwasime para kita matoke gali. Chando. No kwa ngoyo mo. Chando tubwate mengera gemi. Yaani ndio tunataka chanda Nyamira. Na bira bire kuzi tatu lakini ikawa Vicky Young. Vicky Young wono. Vicky Young insanako. Insanako. Vicky Young insanako yenyewe. Ndio kuna koroma kende yose getigirange kana bara insanako. Vicky Young. Okoroka na unaka mwana ga kega ngo kwana bwangu. Okoroka unaka mwana ga sini nigata. Muntu akurire bya ka form 1 ni corona yagareta mutara high school. Abantu bagonte biga bangira kini nche no mugakande. Talingo ko baire matagataga igora kini mugaka ngagiwana. Atra mugaka. Yani turikoroka na mugaka. Pengine no bwate bugaka bwabo. Kinduraro kana mugaka. No nanate no mugaka ndake. No college school. Gamine tiko boli no college school. No kwa chiede school kwa kose kwa tambe kule school cha kwa Kondi. Okay. Kwa kwa Kondi. Okay, in short ni school ni ngorete. Ni ngorete lakini niende kumbaro. Chisi masomo ya baba. Masomo ya baba ndabanene. Oya nenda. Mate andane negro monda ko boli kore school wasangia minute form 4 iko form 4 no boli form 4 ni ngole form 4 chimo tunto kwa na kwa baadaye karatu aikira ino kwa form 4 ni ngole totalio tambe ko school tintame dina komere to ma te utatika chitu kiechinga kento nkyo kera ora kingano te form 3 go chiro okoro kana no mwana Rora no mwana utatika chitu na ndo chisagara leti wono ikatrabo abanda bangi bakumanyire gwetera CHINKONDI kwamanyirwa mangana mange kurunora akora gusiki bindi byo gwa kwana gotayo madekene lakini CHINKONDI akire kuma nandi yabwatira gusinjira gite nake ngakigwete kero gweta no enta onia tauni kwa ngura taro tauni na magoro kusine gari mo kuto tarande njeno mundu gutara sana ano mutari gweta dioka ekero gutaro kwigwe ngoma yae go chezo kurituka kuri binyosi kurutire tiki chine na Kisi FM ngakyukuigwa kero gosangi enkondi ko nganere gweta tabandu 3 minutes go 4 minutes ire ko bwatete ngakyukuigwa nande especially ko rumo sinini. Okay, kwanza ni inspiring sana, especially kero kuigwe kucheza kwa rwangi tire dichons nero kwenye trending sana every day alafu abantu bakuyitisha sana witanjira nanyola muntu w'ikipigipigi cyaba kucheza nero talibanga bako notice but kuigwe bakuyicheza lakini ni very inspiring sana nje ko ngamutisha kuna sai na feel na sai like abantu bachakire ko that love bako yoroki ona bongo so studio sana so kia matera mange bu na bongo so studio so kia matera mange lakini taba ne CHINKONDI to gusambira mange ndorioka ogwa chumo tengeria ndonse asumure ndate mo kurigereria gabu kuna mwandete kurigereria YouTube yunga Ndizi TV ngo basabanga asengenjo CHINKONDI chinyene obe omonyene CHINKONDI na omonyene CHINKONDI ngana utendete CHINKONDI uzima omonyene ogotera we CHINKONDI omonyene ogotera we CHINKONDI no ari maiga amaswali turaje tumubori na mange tate mwandira kuri kansa go maswali ino tugenda kunyasoma na kumubori nga kingi kya mwene spite go sinkia planet nkia go CHINKONDI dirike gusidire bore bano ne dirike gusi CHINKONDI ne gusi konta yore pada kine Kenya mira kine ngori tore pada umwanchuri gereti boni ganda tego tenga ki kendra kuri kaga usi chi comment neba Facebook ngo soma tole neba ora take kwa kango kwa namba lakini rero kubolinga pandra ko akera kuboli maswali mu muroyo nkiro take kumanya about team nkiro take kumanya about ngomelia be asokie nene ko ku CHINKONDI na inde boigo na bora sangino kwa dali swali de personal wandu matembale anje tevi mwane bikeuna na bora sangino kwa dali swali de personal lakini rero ntakete mpaire gutatika CHINKONDI chioka mumuro na bwato bogima na bwata sacha kere ko na bwata sa agoche ntakete to chake turabeka CHINKONDI kando
Tuira ni omochibio yo maiga tuchakere 0 onye 0 gekaro gusichakere 1 ngwachite class 1 kabiri 0 ira Vicky Young ira ni mamu mina ko mama kondoka Victor Young Victor Oruach ano musia Mogusinde kabisa. Kegere. Ruachi ama ntu astomenya tari moino nyamira seitu kuchali turi angensinyo tosinya ina bagere basigisi. Mukare wana ba. Konya togosha marieta mange. Ambare ba mumbro minora ba ngakoro kimei ama chiengi arapungengi arapumangengi. Sino kangena chavera. Kwanza turaenda bone kenyoro kino ngikoro. Nyamira kenyoro kino ngikoro. Kenyoro gitu gikoro kubundo. Bundo. Tuli kenyoro kire famous lakini nawe gikoro kubundo. Bundo? Bundo. Semo agere bundo. Mama de bundo ndibwata machikai. Namara sangiye kebundete. Bundo. Nyamira County. Nyamira County. Akor kwe Kerenyo. Kerenyo ne city ane bo. Kerenyo ne city ka kwa chire town yo begete chiaka cha na ngo taro che Kerenyo. Ali bona kana ngotena na sokiro chi town. Ali na ngo soka go china nje. Vicky Young. Ngaki okoro kwa nyora musiki. Na ndani ma de tubga story ntambe ngora tinga kare kana arenge bona go tinga. Muizonde kana yo kera tubga di story ya. Nje ni mbota kare ya. Kare ya. Gero mundu na mbota kare ya. Tondo laga kare kwa kago. Okay, kare ya ne. Like jani ya music. Teli ntambe mono. Lakini nina nje ni mbota somewhere na chagete. Na actually music ya nje na chagete ko ye feel kindomoke. Na mama gonte ne kana ringo moke. Era kagirite tali ngocha ko motel. Era ka tengo chako mo bugi chikono. Akato chako drumist. So na ka ochire nyomba chisuguri chi aya na chiroso kisiko. Na pa. Na ka gocho ngura na lete bibujo na ka gochia. So like music na yanchite kindomoke. So nango no kina na vere miaka iga gachanga garia rising nabo montoko ande studio record iga yani nyuma ngogoro sejibiti bone iga Augusto yani gazi Augusto nero kwa ka kare ogoro sie beat ne suguri chingwani richi suguri chimoino bobe akara kwa ngwani chisuguri kwa ngwani ne bibuyo mama no care respond to that say mama no care bibuyo na chisuguri ne chia ba mama na rende special like una kawaida moibuli ndivyo si kora kani tige vinde bikora so lakini rende na understand it no mama no munyakoni ni familia abana batega munyakoni okoro no mama no bandi ne ko munyakoni junior munyakoni Kironda junior ile ndo bunye munyakoni ngana Kironda isimba kwa to munyakoni Kironda bana ne umuchiobo Kironda no mocho. Kironda ni todo mundo. Kironda wono ni clan. Ni bandi ya chagetu. Lakini ni clan ni chao na hao kiroka Kironda. Kratika. Igobonya koni okoro. Amata abanyakoni, ngende ba danga abanyakoni. Musikio ko yi. Abanyakoni no musikio yekiri. No ko iyo. Ate. Wade gongirore bwango nanjikinda ite kubori ibintu gete ibinyake. Yani okongire baka bono kwa Kutika kirake goma kubori go semore related na babali sikegera na barambo bwato bonya koni mebwe yao mamu nekera nyo ko de via karang so kere na understand it ora na teto monto nero mono bano oirire chiruts chia imeka ya mubwatire sokoro do rende minto kero monto nkotera no moteriore like do bano barabale mo afobokano muso minto ngo karobokano sana so barabwe karabao chabatera sikali no aucho no isikobe kobokano tuatera twensi bune band tuita so music eri arengo so but one difference yarengo nchena abwate sana na teto komanye binte binge
na bwato moyo sana buku bwati music ni batara rwa season tokora mukwane nake ngo no bo kana ko bujone yani no mubyare bubukana sana umubyare bubukana sana gobona tari gutwaranga King Kong ko ele webinde byoka tali mono tali like na understand it ko ne musician ne liona arako atali ko yakora mono tari ko yakora ina digital we so digital tara tika skuru na wa digete ja yakora mangana ya marka exactly bueno yo tunanegere kwa mentioning aquí kami na bantu bonsi na bateli lakini kwa kwanda za domino mono nande ngwate muro mino mwezi ko mino nanda gukora okay nka karoto ukina ninde almost last born ndo yo kabero chomo ya story familia bandaba nane sali uko bieru na last born so ekara bande korugoro bagaterre sana chiskuru echi bara terete bro ya no monene na gaterre sana kabwire nero bukano kabande bana na maria de kara kwana no anda to bino na tiro kwa no bukano kwa na tata okay okoruku Dennis Marube mumro mino mana Dennis Marube bueno esto no mama karate Dennis Marube mumro mino bueno yo mi anango tanta ni Dennis Marube onye ka karigereri Yamo devi ga Dennis Marube mate tu asabete ne. Ari mutiana sini ni nyansiongo boys high school. Dennis Marube ari wako bokano ari ko gara tuenda kio tinya sio. Pero chibana ajenga chikwani gita kanyara na umi. Kia ko tete ke char ke kambano ri gara ngebu ato bale magete. Dennis Marube. Dennis Marube ago ari wake ai Dennis Marube asukane mumbruma na ro mokega. Benjamin Marube. Ai, wantu na bamino. Wewe na mimi balingo sina barombo bwato boiri na Aliesi no muntu naro batera nga basana Charles Nyawoka iko no family imwe no batari surprise so one kina chiki aliko inspire so like kertolis konyora ngotera mpaga terre sana especially binere korwa nge primary school actually asete tie recording alingo mutanga ni kolina ndege wechalisi kera bali nda ndege so kiri abanya chairi inde bajite kama bugeri so bone kina kia banta abanga akomumanyira hatono mwana uri obugeti obukano so bona abanta abange nera bari ko kurigerera mono ndo bona bunanje ngajete okira sana ndo mpole na abantu bange mbama etika so bona balinga surprise dana kanyora jengo tera kinelia Anyway, creo que es una cosa para kumasa. Ya no mo, yo la cueva, cueva de dragón, para cuando va a ver, cueva de con la como hay que pasar con mi rama. Por parte digito, lo que quiero comer va a dar, lo que quiero comer estudio y más. Tan solo que quiero cuadra. abidetia nyorete ghafla kana sogetia matera nganyora achakire kwenda sana abantu waka accept so ikabe challenge asende kabidi nchake kuenali sana kwa social life yeli talikora kwa social life yeli bono eli needed bona especially makara kwa music ona omete kwa very public figure na bono no muntu bwa abantu bono aman
so you must do what people expect you to do. That's true. And I got a quarter form for what I read. Oh no, Vicky Young. Okachaka matena na kwanta biri bindi bya Tanzania na kumbikiche sanga. Okachaka koromoke ogwata gisuburi ogwata bibuyu ogwata biyonsi. Bono twikirase otate kuriala otate busasiroti animo. Anege kile kile tukuri ngande tugenda. Kwara zinga tutake busasiroti kustori busasiroti. Tete bono mono tebeli ali squat chakera tokoranga ki. No kuchikotera turi kuchotera kanisa hiyo. Ndiko chakera kumanyanga na matera angaro na bora sangita kanisa hiyo ngo chikotera. Like tuna kubwaza. Yani toro chama tera una chinko andito kwa ndote ibasta nga. Somo sasiro tinga tikenga ali bagante kanisa hiyo. Na matera ina materu. Ako educate ndiko tera kanisa hiyo. Ndiko chakera kuchaka kumanyanga ki. Kali kwaya na eten. Sindi kwa chakera kwa nyoro kotere ngende kete ki kwaya. Kera no musaziroti musaziroti abana ndotere kucho musaziroti muino. Abune kanisa la kera. Lakini wana kwatere CHINKONDI kwatere ko senti tinkurundi. Ndiko chakera realizinga ndiko chakera feel na realizinga wono ngoga ndore chinchira chim ani kwatere gotero ko educate ko so ko entertain abantu outside secular. So awali kurugu na wakuliro bono ekarna na ebade karna na linge seminary bado na aliko na kalikire sana amatera iliwata no mate wata kete kwa father jina kanga ndo kwa kautre koromo ngo jite seminary. Okay, na chite seminary but tumeenda seminary tinje timeja seminary kwa standia ya anyo wewe tiganchi. So na kalikire sana apart from kwa teach gospel na bakora gospel na music na bakora like gospel le kanisa na bakotera ikwaya na ngora tera and sometimes ngoromba techa na ndekerondeka. Wow. But ivone kero sometimes apart from woko be kwaya no batera ni creative sesigete. Ndio kuligiri na so bado apart from kanisa ntomenyete society maybe ndo nevi ngevi na society Elevanto wazi ndeta kanisa tali lazima like kotera abantu music different na kanisa but inde konekia na kalikire bada matera ya secular ayangirie society ne Quran na lika matera. So ayabona na chitokonyora actually na tena chitokonyora courage yo so studio asin change passion na nge sankora matera secular ka now like give na ko interested in short. So na kina na kulika sana secular so nganyora courage iliyo kwa ekora kana akora form 4 seminary na akora form 4 ekora na leo chako akora kana alinge form 1 form 2 form 3 asincha yeskuru na leo montongo somole alafu na ndina alinge sana meye kanisa yake not limited in fact abantu bagendere kwa kwanira gabunga ki karore musician na bogo tunge music iko ende kanisa yende ngenda sede so yo taringe minute ngwanda usali abantu taringe music bina CHINKONDI ko sino kintu kira karore society manyanga bora na kwa molekiro bakora ngeke adanga wa msanini kiocha jamii bono na ndina bora sangi kwa so kiri watara kwa mapenzi kiara abantu ngwacha katole na barandi ngwacha bale kanisa ina ndibanja na wanisika yo mbuya abantu bamanyanga kina kwa secular bado nabo to tolegete ndabingo watara kwa utangana kwa chite studio ka record utangana chite studio ka record kwa ngoyo kwanza na wala zanyi ndoko mwenye ngoyo lakini actually watera kuwa no gutangana kabisa na recorded na recorded yo watera remix ya matera na wa Diamond no remix yo watera wa Diamond ngaki yunga kokora na ale watera ebro ya na atete kuvai ngaki yo oborai so nga remix kana ngeo diom chama diom youth do na lenge bado lakini mwana atete kuvai for I think MCA ngaki so ngagotunga ngarana sometimes na bongo let me try ndiko gotera ku wada mona kuaga hitiri wa karukiri utanipenda
ngago twist ukakore camera kili ngakore cover ona inari yaringa actually opportunity kara iwete na goterete agantu to na go studio sai so na kang introduce studio. Wow. Ngaenda maragoba yae studio nere kali kenyore kangiro ro maragoba yae ngarecord mire studio kale kenyore mire studio chiro ni chinyinge lakini yuna ya mwa tandrai so ngarecord kenyoro ani mire ni kenyore kanena sana a big village anyway na auto kuru sali ngonga na ma na auto kuru pens anje kenyoro kapigira ni wa the studio tingi keyboard ngero ni mic so abu naona record ti utangani kabisa na after abu bano ngatwali sike nyonyora nyende sikuna zero ubuge buso kwenyera tindi mwango kweba kwenyera ndo mwango sana yo jirina Hekerenyo tuko ima tunasonga mbele aturudisha nyuma itabidi amisare tumegundua mapema hatutaki tulale kiongozi mwenye kima ni Deno Marube Hekerenyo hadi tunakuteki kama wetu kiongozi maturudi tushakubali kukupandisha ngazi wewe ni chaguo letu watu wote wafahamu hata odimo najisifia Marube kiongozi wa nguvu kazi nzuri afanya yuko saiba tazama si mnajuaga na ndio sababu media vijana wakamchaguaga I guess wow. Yeah, ngilendo ja grapple so na actually na chage to bune singa na terta matera mange sana but you need consider nande gotera nande obe sinda uzili into kwara sita ono agini ndo watera nande kwa ngere different picture of you a different flavor. Wow, ngori linda watu bakaye kimorengeret kifano ege kiseka nande kiangosire na Hekerenyo hizo vocal ziko tupende tusipende ukijana anaweza imba ona kingwe bori etura okere ukorap we CHINKONDI go flow year of which go salute 100% but I feel still exigana wa there na bukunya wa there ya no go consider wa there at some point actually no ekerna chage music na taite kabisa mbe singa na I love singing sana so although wana gotera kwa chito go hit ko nge ko rap so na kiki an confuse tingara maybe ekarongo sing bantu mbali kuancha mono wabone ekarongo rap so like nka consider on tikan rap wake though bona sai ngona kotemana koirana actually initially na yakabidi na liyo monto ntera chorus na makorap but nowadays okori ya CHINKONDI na kuchia matera wecha kuchimotu I'll be doing my choruses so sinja na chite ko tema ko weka anto you can still do singing. Wow so motu na bango cha consider nyara na chakira hotel igo tera gotangani mumro ya korete kwarenge ekawa ya Diamond na inaitwanga aje utanipenda okorere kawa ya utanipenda okora mumro mwagore kuri go MCA ntagete toande kidogo turategera ogatera kwaye among the first few songs roseti nyuma dara CHINKONDI ngade mwaroche bina na korete gazi na migi ande na korete gazi na amanta okora korete gazi na migi na ndo korete gazi at a very big level nyuma CHINKONDI kitaracha lakini nana wate bintu getega tima bitaraso kebinte bikongu tutakere ko chikomanyanga ninki abangete usena kinande inkiara kore outside chikolabo chiri achagete atorutere chikolabo chinyingi tegete producer yane atorutere ogotera kwaye gagwo komo okuba korete ngagirite collab if I'm not wrong alafu togendere baadaye tumanyenga exeke nkina nado wangerete bia mwana Introducing VICKY YOUNG,
baba ligereria inakubuika nibono gochibosongo jimviki omwisi orie songo nazo kuinyuro manyete indo mwango tanguile time nikusingo anyenganyete nyabuke nyasao yomo naje pie koro bongo obwate moisi onde ngainango kakio konsekera buyango korora buna leronche na igwa buya aje no mwana machingi buna kirubu mukira gosebiringi sisiringi nchunko ega kito besa kotekerera ya baisi ngibwa chetene dansi nyumba muone ni gorete soni teki ende ninke gosekeki ebine bikasende nchene nduki ekerongoro chenko besoti nko kabesa nkore nonye ne suti tokali baba mwesekoyo tokali baba tokali baba tokali baba mwesekoyo tokali baba noraita enginagaki noraita 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 enginagaki noraita Kwangire mechando kirase kogenda na yendoche amakoli menyete nkembete kero koruoche kero ngale tengwete sia mino ndore gose nondoche bamuraba mino bambenga bate bangembeche omwana lisa seboli otongiro gatonge katalisiri kero nkoende tundubali ngokorora neba na endoteli Kopi maigona togoli unkwanere nintaigwa nkogo itabeli Abancha etemberolere sikubune kobi y'umusikali Aye igongo tongereri Tinta etiabo kwansereri Tochisokora tobunge nyangia Tobo yegetinge ne chinchibiri Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Bang 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 Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita Bang 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 Sukagocha ni ngoboete Wango siri bamurenche robete Chibongwete mbuata moto moya se virengere liongete Ayempo kopoki nchirura bete Unge kerandi nchiro chongegete Ikuriete maego boete Bunaritu no kurabugira ngomate Etabio buate nelianta gete Umuanu muyo mochenu buizigete Tonga bali bande bebuato gete Ore tofauti ya masikani ubuate Nchuso nenkore chueregete Bundi ya nempandore mpandegete Uranchande na maiso Lakini ayongu netempa komoyo Baratinsa mora kuwa monto Mwenye na miyokia nga komoro Twende nkuire kusire Rongoro kie mate tokore kerero Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Bundi ya nempandore mpandegete Uranchande na maiso Lakini ayongu netempa komoyo Baratinsa mora kuwa monto Mwenye na miyokia nga komoro Twende nkuire kusire Rongoro kie mate tokore kerero Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita Bang 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 Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Noraita Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita Bang 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 Amabere Sibelionge bwana Saimo Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita Bang 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 Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Noraita Noraita Uranchande na maiso Lakini ayongu netempa komoyo Baratinsa mora kuwa monto Mwenye na miyokia nga komoro Twende nkuire kusire Rongoro kie mate tokore kerero Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita Bang 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 Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Tokali baba Tokali baba Mwesekoyo tokali baba Noraita Noraita Enginagaki noraita 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 Enginagaki noraita
tokali baba Musemuyo tokali baba No raita Eminagaki no raita Eminagaki no raita Bueno, exeke. Ahí decían. Mucho tayani gato cheko. Cheko que no mora tu acagota. Mucho que tu quiera morir. Mucho que tu quiera morir ga. Ah, tengo me ni vuelta ni matuko 365 weekly. Ya no tengo matuko matuka ya si agua traería. Bueno, fuera de mí. Bueno, Dios. Cuando tenga que diga. Ay, bueno. Ya, vamos a ver nada, que ese chico mente. Kumbe que se ngobori ngobori minte ngaba ndote ke kumanya, bona kota te kumanya ibintu bite specific and special. Dimostra mnyoka CHINKONDI. Wondeka. Fundi wa mitambo abantu batenga liyo giri ali ngense. Kwa irani rubiyayo. Bono. Por asibari mwaika gusora nditwirana gaseri ekara liyo giri ali ngense twa concentrate aso muziki twagira murigwa umuro to minyokiri. Aba tenga tokali baba ngakweba ogende tundu bali karkwale ko tumwana. Hotel. Ala je tundu bali. Ara nebire na chirote. Uno bwanjani. Aba yagiriye ndongirenda dochwo kubori motu inga yukuru zine stari. Umwana umusinini. Bona nonye ni jenkine de motu wake. Nomenta kere kuteme stari emenene koligeri no bwanjanye metema. Yani okoligi ibintu baka ate bagaki. Ekinkinta kwanireta ze ili bakari na bwatengo nkabelige sare lakini nasa the box. Bona VICKY YOUNG. Kaiwa somete primary bono. Primary na somete kenyoro alise itasakor ku St Matthews gekendo. St Matthews gekendo. Ine school. Yani government school was private. Me private me just say very government. Ya jirigo kira government. Go evolve chire me. Jiri yakira. Nyara ya chagira private ngara abere. Ya korako. Go St Matthews gekendo. Abantu bonse bibalega baligerete bachize St Matthews gekendo. Igo omumuro mino gekendo iyo St Matthews nye ga evolve ya so getimu mwege sora kurunyamire bitunume ekarosyo mumuro ku VICKY YOUNG. Ya ngo salute throughout. Go salute day and night. Ayebi ntoko kora. Ngete nona bamura ba minta banene batakire konya kwebolinga akamura katari ensanaka. Kegere bintoko kora ne birito. You are I could say boldly in this show that any future yaba Gusii senge jibintoko ruta. Timistari get legit. Biyamon. Ono secondary kwa chede, bata ngwa chede. Basoma secondary. Akiendelea na chede. Ngaenda niko ku Benedict. Oh no, nere kwaruke seminary. Babo Pop Benedict Marida ya bwate okora ashirabra isa. Bob Benedict. Ole romoro menos. Bob Benedict. Kero da pop. Obe ni pop. Pop Benedict. Obe Pop Benedict. Pop Benedict. Ani we koru kuyo to. Romoro menos. Pop Benedict. The 16th. Minor seminary. Minor seminary. Inga yeye. Era seguta ku Masongo. Masongo ma? Masongo ngara wasara Menyingo wasaji. Grati Masongo high school na rosa. School nere Masongo bono kanda abo. Oh. Ni mate Masongo, li Masongo yega government. Wano soma abo. Benedict na rodi na chit na kora set books na inche. Oh. Ande bono amoro kora set books. Na koro choro. Na chitenga. Wa chiteri na roro.
na jete karo taraswa ono nganyora Jina chake. Among the point na kikio ka kwambu ile se wewe kutie miaka na kwa kingo machingi ya ile kwambu ile mono igabantu wa pop Benedict na ndo moro chingo mumura narwa ogesora ge kokora amangana manene Vicky Young kwenye twekira se kwa rura makanoime kwa chire digital ukachakire studio ye Kenyoro ukarosyo gotera kuri cover ya rego supporting the campaign ya 2017 ya ikonya ramura mera na migi ngaki kitango toje komera na yoro migi ni waro igote 2017 karo karachi kaveji ikonya na migi tara konya ntora umira na ekara konya actually na chakire bono go venture into music like bona actually kana kora to gotero ku gutangani ona na ari gwete Kenyoro antu akondo kana kimusani so lite na ari to musani mate musani aba sei to tu kora ku musani sendu to mosobeti ya mira na yano kini rio ga village mosobeti oro ku musani ga igo mindi ngumu chanja ekibao mokora muntu kwa ngo soma CHINKONDI ona yani uchikwara goro kwa hiyo ya fadhali seiteli eto ndiali ngebobe ya mineti umosania mineti omoteli so ya ngebobe mono afadhali sometimes na lieteli lya gankongero kuna weta antu akuru kumosani na gashaira ofegera na karo musani ntatera gotero kuna atera tawe bamba so actually one after abunga chago twale psych kara kabisa nikumbe na bongo bumusani we una bakondoka so ngaenda next time ngaenda ngakoro gotera gwa kabiri koro gwa gatatu ngaya push studio yegenyo bono ngaenda Kericho studio Kericho ngange ku gwa town okay ngana te tole gatigati yo kurusino uchi Kericho ngange na Kurusino uchi Kericho na kwa town yewe bana ndio akinya mira tu hata mangana ama ni mtu wako yata wanda wakara si town ni mtu tu ya rosa no agire yo Kericho ngange yani Kericho na kwa town yewe kaini engaki bona asiende Kericho ya kambere irangake achigal ile kutumia kuruta kurusino bakaga karoli de matatu ange 200 bob matukale ndio vuna chikurende chirenga 200 bob na Kericho na around ya go Kericho na 100 bob 150 ewa Kericho so ya lengange yake ngaamua kwenda watu akole hata na watu kwa ndo tokole vinde vikoro na upima bware ngende tigere to senchirare mono chitanga igo ukagenda Kericho ukakora matenda ndatatu abiri alinge waninga kiyo alinge Gisungu nande na goteringa kiyo oro na karda matenda Gisungu abiri two English songs Kericho waje bangituko Kericho na kore tabere okomo gwe Kiswahili nike Gusii okonda bono gwe Gisungu Kericho bangituko kore kodia matera ye Gusii kwa understand na gota kitoko kore matenga kiyo yake actually abantu bagatera matera ye Gusii mono actually chingoma chia hitete as chingoma chia ban yalinge ntwarwara tigatora ngere na matera ande so na yunta maite bantu babo babu jino bale gotera bamigi alafu na abamanyite alafu na maita turumirana kumanya none bintu bya baso bakorera ona yokanda none okanda bunembaramba mbate kanda ya none mbaramba Kericho yakaraso irio matera mbaramba bale ni kesiri na like kero na chite Kericho asincho muntu na ron connected yoro like kana kalto tero ku tangani muntu na ron approach te ante studio ni re Kericho so una bali nga batangani con advice so no mate alia so kugeri bitangani no korachi avunoka ngaenda oro ngakora matera abere doli nganyora bakubiki
auto tune ige kale wako kachubandi unava kale beat ya wewe dun beat ya wewe kwire kwire kama uchumba kwa nyambo chote talenga chente ani tempo ya bintu bakora mbiri ko ba bwa tibo gusine ya ndobwa tibo gusi usina bwa TV national so after some time ekara na sogeti yoku takore tibu ya mono ekara na bwateri tawata go push na maite go na bwatuma na matukana go tumero nde kwa nyaranto bago ikerire so that time na bwate network like na bwate network so ngo tachi tibu ya so ngana Nairobi school ana kwa pop benedictus bano ngana gumbaro elimu ya watu wazima abo bano naona chitinga kasagoro mukuru Wanjenga mukuru kwa Ruben asa kete which pipeline sawa bro you understand the story so abo ngomontaka connect with studio ya rengo mungu bwana kwa dara kondo rogo Kiswahili bado so ngatuara matera kiyoro utateka ba Willy Paul actually na teteko ba Diamond Diamond nero ko inspire but na iwete no na matera ya bongi minute Tanzania na iwete so no kata bano nchendo mu Kenya muntu na ndi studio mbolingo tera kyoko na mata imbongo kada tuli comics alafu kwa tu kwa Kiswahili kwa sangi kiliko Kiswahili na bagusi na punanje tubate rafuthi na alikuwa ni Kiswahili na ngomro meme na wewe kana mbichi tibu ya igo ngana kasokio tera kondo kungao katema go push bado ngokore tibu ya so ngaira na Gusii nande kama tera yonsi nonya bwata sekete go chakwa tera ninya na rasikita kaips nganyara komisiole chi moment icho like ngo gurenga chin kakitiro atike ko karamana chin kondi titi komdi binte bunebyo chiko korana nda mangana ya kwa kakorire yege song umaitege nte kongwa se music no komeke abantu believe na no what talent that's the hardest thing in music but once abantu ba notice you have a talent abantu bacha bago support like anything you do they can support ona matera ya matanga ni na kora talina taringe maya actually ande boka sai bona kara abantu bako ategera sai I want to man you are supposed to do this is your team lakini bona sai asinja koleki Gusii bale baro jena Gusii na kio koravia bunanje bona ndewe onyo tatera nsanga na tengo tera ndogo guminga bona otakete chaga kwa hitiri bona wajagere gutwara umutu barengo uri Diamond no ndakwa Diamond ni bona singa ndari korapu na otatera lakini na understand it but it's true bosa ngiorenga abantu mbali kunyaro nabo munaboniga Ndizi zito ko kore bintu byoko seki tumoja ntwa mwenga mambi to kore bintu byoko leri na abantu bako kuminga to gatira basaka ngina ni moja ka koreria abantu so it was a hard na nde alinge challenge yankong kuprove abantu so bano ekanaira na Gusii ngaliko hotero komo kwali kuruku tokali baba ngira muisiku yo tokali baba ogonte sumubire gaki muisiku yo tokali baba so ngale kodi hotero so ekarona na korekode kwanza na kubwate ni freestyle event ikabasa itasito nyamira ngaina ngabikirwa matera y'Igiswahili ngayaka ngase no bundo asito bundo event ikabasa itekerenyo bona asitokuru bundo kenyero tokukora nyamirengi makero na nyamira ndwete kangi mosabe tugosekero event ikabasa itangoro kwekerenyo aikerenyo ngarangeli mbale babwate fununu na numusanindi karangeli ngakamatera y'Igiswahili ngakamatenga nyaranto baro bagekera twadenga bona ngabune kanisa ngo barandini anda mondi bona toro ngakomo ngabateba nento mokora ngiti mundu besi wate beat yengera enda na dundundu ayenga
bakabeke beat so ngatema ku freestyle Gusii maybe na wako lireti gusine Kiswahili batari ko ase kare nyo ni me mono ari Gusii na gera kore tari merere mono lakini Gusii no town ya Gusii ngo karakere bia kubwege Kiswahili wate tutumetionda so ngabekerwe beat ngarapo kotero kuwe Gusii nganyora kero montagatene actually kwenye bata kero kungurali kondo nande bakangirani kai na terta hiyo swali bata tu kurusi umwisi yo nande bakangirani baganta itere gente kiwatera nga perform almost 3 times 4 times ngarua ugono magoro angate asinte bina kora biosi amatera ayo spinde kode tango anyati actually konta record tuna kuangonya kwa bantu banja amina so after abunka amu ngarua ro nka ibro ane naruko ku Benjamin ante otero kutonde ngonero record barongo skuru na lengi toka akangira abo after some days njana abo actually mistari ya lengo mutu tayari ngacha titauni abo songo nga record otero ono na ni tinga this nengo exist here lakini tuasogetie studio aliko ku Black M ni aringe asigite yange sa nyerocha Black M ni producer gite aliko kwa Vince on the beat Vince tukasoge watero mo madima the Black M na kanyamanyire ngo yekera alingo so watero ku wachaka ukuma ngochi gweta abantu nako bago demand otera kuri watera ta asigite tubekere so ngachaka kotera ngo igwa gashogete kala asigite naenda na perform so no ningi chete ngaumerana no monto kuru kumumbinya monto bukano ana mumbinyo tukababa sana era no monto anjete sana kana chi event chi nyingi sana wanyara event cha politics no wakonya rave sana so no ngakie yu politics ya chachete sana so bono event yende osi akachira kangakire simu onte inchu ntomere fe actually na rukorunka naenda paka ase event ye yukali na perform so na perform oro nande na kora kororo konyoro politician alichi wanyamira baimoka wako bigero 50 bob mubuko ande banginye 50 video nena rochi yao perform nyanyira yesiro unga kwanza ngara wayo changira wakarusa daka actually nande okay you nero ni event yende alinge nande mumbinyo ndangirite actually event ye bro itali yakale mono inaga chakire ni ajuzi yendo je ni ajuzi itali yakale jinde yokora konyoro simi chako bwadare chako post live nchare eli no roiso ko eli geli bita injenye bege to no YouTube no monto lengo akambwatira okay moneka naga chiro ma itali okorangiri nkero orangiri business to kona ko osileki yako ma to ko uliriwa aman ali okwenda ko okwenda na terms chia batali chia onya baba saa 3 oje saa 3:30 wote ya twa kuri kware ngogenda kuchiza chao chiete bono wa sigere so naga chire na minyoka na perform so bono mombinya kora sana bidii akang angikire kenyoro kia nyamira ase bala kora chi tournament chi cha MP na chieto range kire kenyoro nga perform so nganyore ngome ya chire abantu abange abantu ina ya no what talent but bono mate baganteri na no what talent na bo chiare do bono butali bange bakamanyire nje ningo whatever to interact mo to akore na nande kenyoro so naira na bado kwa boli oli noje banchenga after event kwera na kwa sana kukao oye sana kurande kawaida ana wake sabu alimate abana siasa itu na bara bara ndi baba ngina bako angire chinko yao so kubegera bibiti ona ujarro kana kubegera so ne garo chuikali achikulie 200 efe watu mekama achipigipigi wakana na 200 ya lakini kuira na lakini ntaka nana njia ya at that time kera bado niskuru na linge na ande na as long as na kwa nyore efe ayo kuikoro na kuira na that was all as long as ingoni lieta yeah sure
so tiri ajagire waka na ile yani ajagire koreta matunda singe onye utakorete vivionsi pengine no emarube umuro minuta chito karanga nada kiro kire studio pengine ibintu getembiro orari ile ngakin kwa kairwa no sodo no mugadi Nasito kwa welfare yo karakini over time kono it's paying off because one I think agere sumo na no mo gusingi ma tamanye tige ntiburu kuchinkondi wanas ayo mumuroyo kroku VICKY YOUNG Wodanga Victor ngono Victor Oruach na nataka kwa dispute lakini kwa convince wono Victor Oruach kurubundi wundo engo manero korete na nde na ejingo mo korete na ibira na migi Ningondara gote ye totara beke ngome ya kabire ga nenda to tari akabane ni titingorun sinde abantu babindo titingorun nande vixen yara tangenda na VICKY YOUNG no muswati nero ngendete gukora buya Ndizi TV ko kunyanchoka okorete movie ngendete ko kunyanchoka Vini kinya tondina diri dari area kene nani no are ga studio ngumora tore bada garto ko na VICKY YOUNG ono muswati ominyokiri omo ore mediembe karanga na wali mwenda to watch Ndizi TV wiki yonsi gatogere to kubeka chi movie ya Nyanchoka osumo na wale ga director Harrison Mwenga na wale abantu abangi bagite movie eri no wale gaiga wono tete mandara kuburi no mumerate na Nyanchoka migi mokorto watero kuji gobeku next singencho tutatu ari jina ngale gastori kana kate kanga na iga ngale kanga na iga entamba hono minyoka yango gabu nyetia sara muimuga ongire bakazoko ndi kwa manyete migi ndi kwa chakto kumanya elieta migi yani talio kumomera ndi kwa chakto kumanya migi the champion okay first na muigwete ngakina igweta watera ntuarwara ene igwete migi Victor Babuji na migi actually malita yonse na igwete litangani lakini no matenga migi na akakoreke zoe na akore chingo mazito na akale iminikiwa na wewe ninajidai no amange na amata nkara akaterete amange so na ya maitenga kiyo mbona na check to realize after to miranite na chito ko background checking kitata zange ke legend ko nyuraga wono karumu gode tangane karonga ntoro arte toraira alafu did it affect your talent yago ne motivation yago ya kumotivate na we utakurigi njirayo ani ngiki ago konye tene niwe komanyanga muntu nara gotera batete ntwarwara eria bete Ndizi nation anthem okay initially konyatara akora ntwarwara na nawate injelo mo igundu bwa banyakoni so matera mange sana no inchikono na gakire na gatere sana matara nya wokangonse nyo skuru na performance pikuru bakanse performelia wanafunzi so ine ringa kientanga na iweto gotera kigusige kurapi kabisa muntu we kama gotera wiki gusiga kwa gotera so that was my very first time na tegerete gotera wiki gusiga kuraban ando na kwa actually kwa inspired wano gacha gatena onye muntu akoraiga abokora beta ngate abana kuna anje nabongwe challenge ngore beta akigi na chite kuligira otera kuli gutanga yona wiki gusi no na ate nage swali na gatera yeah so that inspired me kaliko wow so mingi tario komera na kwa inspired bate ekaro kumonya gukanga mutarara matera kigusi na ande buya muno bono VICKY YOUNG ngeti timayiti sabari etingunyara kunyira ngora buneta kireko gera lakini ndanyire ndagotiga bwe content binga kingo sote ya bantu barigire tinga ngaki nyara garde ngai yiru ere tabaka mochi komera na migi okay gente getangani indomanyete koranga na chemanyete dwa sina bona ayo manyete migi na participated ya soko oko make orokane in a bigger scale which is Gusii neke era kwanza kusenda nyoka si ndute neke mundu na maite kero mundu na maite okay na kiwano ko gumbera na migi okay it's a long story but ingo tema ko ibutora nyotere goiche buto ke na way that tranya mura understanding okay migi enga kientangani anga kirite simi Hone ro kubutoro de simi
ya ngakirite simi narengi skuru ndi hostel ki narengi first year mugima gogo njanda kumbaru ngai kwa katar Kenya Methodist University of East Africa nabegoro Kenya Methodist University bosa alright so no narenga kangakire simi so kwa so muntu ngakirita yakoro kumachana kangakira twakuona nere akante no mate kono kwigumiki ngamatebi ngumu igunda samatera akantebi no aliga ngumu kwane role kamate monge mukwane kabisa na manyi na igeni to senere to kwana nere nje na muigweta actually so gotera kuri ona lie akangwanira ante ya bro nimesikia ngoma yako ni kali sana akante mazoto utaduaje tunafaa kumeet actually tuko na show na Nakuru next weekend kama utapata chance utoke avunde Nairobi so kuru abu nka wiki hiyo ikawa nkaenda Nakuru Nakuru kabago chapa saninje ndo tayari saa 9 nonde alikoze club dealer emono wiki mapema saa 9 nje nonde hapo sagiro wana wasoiga akanyororo kwa surprise tukira umuntu bwo kumata bumigi pengine sagiro mbako nyara ko identify okay sagiro na manyete okay kwanza namonya konere kio mwigo nora naye kama tena ngeta kale mapema so like nanera balinga surprise na kiwaikaga so ngabera abu nga chill abu no achite ngaigwe chance nga perform futa na perform iri abu nganyora bantu babiri batatu begesa okay actually kwa mboliri migi ngaido merede hizo na hata anje na wata ketaya gandre story na beta gere ko baigo mate ndutanya ko yori no mura sangiro ka umerete na onde ntanyara ko manyanga mumeranete njo muntu maite mumeranete mi no ndabiri tugeri ayo na so litukeri na nyorete opportunity ngaumira abantu abange so no litukuri tangani no umerete migi ngaumira ongengo ngaumira babji bonse no anga basani bonse kwa sata nalinga ita bakora urikana mangana yoko so bao migi na baba sagero na balengo so it was a very big opportunity na ande actually can inspire karo ko stage ne legend chago sirimo abanje na ale koyu so so abunganyora abantu abange balengo show yalenga ngirte Gusii night Gusii night chiko cha twara abantu abange ba Gusii so kurabuna na abete connected ngate gunande next time tukabwate show ire Nairobi kite yalenga kangudo road asegete and the next time tukabwate show ko invite invite oro so next time nande ngabwate gochio after all nande ngakore show abantu abange bale wancha performance yana sana wakaya upload so nga kurwabu nga ono nalimigia promise ti ante collab on ante manze uko na talent sana na ningependa tufanye collab so ono nero kurwabu aka chakandi inga kigiteiga akarang introduce ya abantu gete especially abantu wa media kan introduce ya sevale abantu kijana na kama hapo kurwabu tukaenda studio tukole togatera gutangani gusino right gono remix yo tara kulikuwa mwa korada basically na wote baigo basically na wote kono no genere mbwate gusino bando toratwara bangi siku ngaki among the people kota tiga marugo na chakumanya lero na participated a big deal ko make who you are ko so introduce go studio migi the champion ani jebo ko manya ngota ngaki ngota bata karongo konyoro kora very well ngota konyora ngota nga migi thank you for bringing this guy to just a limelight. Do you share the same sentiment? Okay, yeah, sana like umaite mna naota from initially na pambana ite sana alafu ilikuwa ngumu sana kujulikana ngumu juu kitu na kinaote igenteke komo asomo sanita ligotwara content go so tware mistari igenteke komo asole no go prove li abantu na no bwate talent actually ko chakonyoria attention yo bonto na ngichengote Osoro nche VICKY YOUNG ontagerere
like inenge ntege kongo ikomprove beyond doubt karongo watara jingo machibi kuzina ndogoro ku VICKY YOUNG abantu kwede na chateko na sinyetu wakza tu wango VICKY YOUNG na forever young lakini you are doing awesome lakini kibona mokoro abantu una migite champion este nile litali aliko chalia sound bunile ndike Gusii alafu ono VICKY YOUNG ngosanga no mosongo so it's true that ko prove lyo muntu nga nimbwate talent na ndiko ko nakong sana so abuna ngota migi a play role yenene sana kora nchobone kana chito nero chitebona after na chito kumanyana nere ngaget committee abantu abanga industry ya music bona industry engima bona nero manyeti kabisa abantange bons kuruoro tukamanyana na babji tukamanyana na Victor kabisa bona aso after to akoro watero ku bakana ngaire na toje tukumirana naye na watu tukomera na sigetiga ntawange asina tu asigatenga kiendega bono VICKY YOUNG Ndeto tegero gotera kwa mukorete na migi gotera kwa kabere kinga na kwa nchebuna na kuna gweto kwa kabere ngiko kwe kolabo titingo rundi como usishete nyanchoka unero chitaka tokosaka ikasamba ngana yo ko acti nyanchoka ngari mo maete ku Ndizi TV bono VICKY YOUNG tutara tegero gotera uko ere studio kimwache ndo ka record no right akito record Nairobi mwenge Nairobi koko wali ndali swati ketelie bitina yango wali bitina tu na kwa kanite chwe studios emi okay no right okay musuko no right after now correct actually migia at the tia sabanto this guy I'm going to support this guy ngomo irande studio na ndemo akanere so kotero ku unatua chete studio nera bwakanite producer njeno producer na mo maite like achete ne producer nero maite ch producer ali Nairobi ngakiyo so agachane producer to akore audio to akore video nera wakanite to acha Gusii to akora tukairana like njena maite kende yos initially kwa ntina sogna video like na maite vinto vingi wow so next after enga kieu a producer na bwate studio asigita mwai so era ekorangilisto a producer so after ukuno writer to asogeti sometimes na kamotalire sana na aka TV producer alengo ku 6 bit kama teyanso kelio watero kungao na bwate idea kama te bro niko na idea hapa naona itaweza antu msi atakufanya poa ni huyu namwambia kufanyia nitamlipa titingo rundi wana so na akolete after no right chinga kichu ngamata isawa tukakora ngakokora ukara bere studio sana so asincha ye mangana ichi skuru ngane skuru mono ntwale kumira na nere mono yeah so bono na chito inga kina chito kwa ngachangaira no ronga nyora gotero kwa beire ona na chite nchinga kane video oni video ni ikabidi na abangi rumeta after introduce ti ali na roje tingo na kumuchanga mono mwana kara kwa isaka korera bibiri bitatu ko itachire na kumubera asa malikoliyo okay ni mwadhana jikotekerera titingo rundi producer keteno ready to tuanjira nire kuruga iga singe njoje nabo ate sentiment inga ki migi nero participate ria soko okoena na a chance sabasa ni bagocha bari tutoramanya obaire libaga ngaki aba gusiba manyanga there is the talent bari gaiga one challenge ngoruta go chia sabasa ni baito bari bamanye kalire VICKY YOUNG no yomo ya na to tige gorende nayo kokonyoro mundu magwagwa kali sino go sandiga kabisa abantu na babuji abantu na farike abantu buna barabima dentori bange kuziye kana baba kwasa abantu bune chate ndoje mbuyogo cyo mugambi bonsi pio kara kwanyorere talent toro chimigi ta limite ta jaga ko bomo kese ngenja support te VICKY YOUNG lakini obe babuji by the salute ngwa anangwa kordege ntugari ninjenko ndoje to ke highlight bia na anora to yo mo as industry tigango to temenga there's a quote DJ Kabaya ready. There's a quote here, a candle that doesn't loot a part of its light by lighting another.
Thank you Migi wherever you are. Niwe tengo watchure. Thank you asokoreto muntu nganari akamwoisia gasirinde kirika ngari more. Thanks a lot. Tikatari lingo engome ye korukunga titinkorundi. Alafu nyuma tutaragenda tambikete abantu bamintu bari koruji producer. Mbato bekirela inire gabo. Vicky Young ngo jara tate chikasi agenda gukora uchimutwe. Na ni matena badi mibange menene Ndizi TV ndo ndetse kuna kubashugurikira igatoro gosento retana muguno mugusi dikire liga bo samarika yorenza abunari ndori getinga M-Pesa number atago ta bonde bwesi gwetinga kwa goki gune bizo ndetse gukora kwa goki guna Vicky Young abakuri ga comment gabo ndo ndetse gosoma na ndo ni kubwata uwezo na bokurutaga nturuche sina mbegire gabo ase screen yawe na bino erbado kinyeroji kwanega yeta yo nera na bino ere agatebanga 0716175485 onye gukorigereri no rigerete na mbega ki onye kubwate uwezo nyasago jalire ngakibune yega nabona ayo kuruta kende gabo tugendera go support talent na uwezo yoko ikiraba gusiba bari Kenya na bari Mumbu na bari Andosi biamono producer take it off se ke toch ko tegera gatera ko kunga titinkorundi Music. Ebisebiri nande twairanire Vicky endenge ebisebiri nande twairanire bang Migi ninjongo titingo 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 titi ninjongo titingo 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 titi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi inangorundi gakiri nangorundi Chitiaro setiwe yani chibebuni chabira bungwe ekera bancha ine banyora nirango tosieke ya ogochie ya nei nyokenguri kiburie kenene etonye kunyanje tubunge tukuteke bunguwe nyancha imekerie we na magaga nechinzwe kurwa bu official yo boyone ngoro kyubwancha ni otegene to ndense yare pinta kuone tomenye chibieka no mwanchione tubora igongurwa n'ubwene onye nengoro ndusi weyane onye nebesirage runkane ntebyo onye nikeginkansume ninjongo titingo 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 titi ninjongo titingo 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 titi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi wancha ni ubuigo bongentetere nabusuiro ububwa nasure komerime yaga matunda meto menya mori tukona araruri kegetabwa yakwarorire nsema nyangeruti yachire kuri na inje igotunga maruma tuguchiesa chiesa twaratuma twagoka twarakorubwa nangu anchite bunanganje tubukima naye sababu ngotyo kasino ekerugo chayu angugwanja mono inyoranga nogo turwa maino nkororanga numuise keinde komo nayo mwantione nampeyemo nampaivere mpaka 10 nemo ninjongo titingo 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 titi ninjongo titingo 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 titi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi noma sana akorkunga Vicky Young agasinira kinyensana ko omwana lipo cheza kidogo sugango dodo oyoyo rameno bosai omwana lipo cheza kidogo sugango dodo toramena bebeng ninjongo titingo 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 titi ninjongo titingo 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 titi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi inangorundi gakiri nangorundi titingorundi e baba titingorundi
Ngaki koraki Inangorundi Yakiri nangorundi bang titin korundi ebisebi ay korati ekotero konde na tegere na kinnes gete gomigi aje takabekeli okumbe twati vasi yen. Okay, like my kwenye twakare nita alafu ya ringe na ali go support actually like ata ite abantu kabisa ba notice kabisa do korunora itata abantu bange ba notice tinande so agante kuwa kabere like ngoso ye vast tugo tindi kobeka na vast inyange vast ngata ona so like abegete tugo support to like akunete tali vast na understanding mumro migi andosia sore tiganya sago sisini singencho personally as an artist I feel nga wakore yento kiamana sana nanda ne legend yento ya kabere kwarete iraba Gusii mumro chakata ya magana ye CHINKONDI asibare batamanya tinga ningo tore nerega VICKY YOUNG umumro yoro sio gatero kolitopi okoraga kumureka chitochi asaba ntaba nene bako chaba muleka kini hotel ya bandekene ngaki inune CHINKONDI aine kondi onyo tata diko tega ragente kata de uchi kokona next guy ne kondi wana asito ikere sahi ngata bantu wa minzo na wakwane rali tutaragende break yanyu ruri nyamira sino ngali bundo tayo bundo magwa ochime asigeta atambe sana nanda bantu mbakulina pipi kuruga monto buna musani bino yegana bana sanki ategetali nino ne ndada ikolina ndenge jirachiwa nchike Gusii arata gali na choga ali nino yegali takere kwakaniro yo ondoko kunwa negasi na cyakoro ku VICKY YOUNG yakora tigango amubekere fega bumubekere no na makumba koli mubekere no nye na macha kunye singencho ngo 20 tiri na under 20 tiri aba Gusii ena mbanere yumu ikire gabuse screen na mokorera kunyuzumia sama ngana WhatsApp aya sama ngana M-Pesa na ande nyasana na wakondera kubasisini wana jakero ubona mu pastor na nakumi kanisa daka abukorandi by the way VICKY YOUNG yes na kito ko rancha kito ra etire e shortcut to manye we kase CHINKONDI wana tinda tikwanso kwana mangana mangende to ngobori CHINKONDI njerieteri tinda tikumanye ani tinda anjira nanga nirike Gusii CHINKONDI to seitelieteli ngoli tumeka tole sana okay tali bantu bange bagoli tumeka akini ngali yangega juma tena de kwana magondi yogede ne shengi ya Nairobi teli ya Nairobi ngarte ne lietali ke Gusii ne libantu bange batali mahiti no lino na as dictionary ke Gusii to kolinyora ya kama alikene yelikile na kama but ndiro gekara oyo gurari tumia sana no nango yana naro nango yana gete ango yano ejirani yana so wana naba kolitumia konyora otumu mwana oyenda gusino oli change yamo ya nenkondi so muntu kuna gweta yuko na kumuchanda ne CHINKONDI like eliminate na umuntu mokora but initially na kaite nga nsi itoka toko litumia but na tangazaji na group Osoro Soro turo rastas na ngakirta ante teli ngai kwali ruseti yeteli mamo minto kali tumekire kare so ye minute tali se itoka lire na tali share nyengi na Osoro bigo gatumekire yotalinga ne liendo ya juice ne lietali ke Gusii lakini abantu bakuru gamunanje turale wakara ngoja waikira na kumayaga waikira igo eliminating umuntu wakati deal gete chitari straight like no muntu ekorobi like umuntu mokora utali vuna kwali beka umuntu utali no sinaroja kwatera bakandora n'abantu kurusigaje sana begetaka gotikabu waisana nta wifi ire bakona gocha azata wifi gazinero wifi na goto upload una Ndizi TV ya ono ekarogo zangi kubateba igo baka specific baka njekero gotero ku ne lingo teba goteba nga tinzariri muntu gasi minota tiko seria bande gasi ni mata bantu mbere bamenyerta bankondi yani ogo describe paka naro no muntu getoko kwanira
ukwa beta affected nenkondi gusumuntu talikuwa kajiti straight pako kwa inspired kwa wazo tena gose kwa rojinga ene issue yeke ya society tiganyeru telio Nangote in some way nonche na very affected many of the time tali na yalinge personal gusena de to affect ku ni abantu but rende idea na bwate ne each science like each science I want to science mochiro that's not the mona science ninji we da so ngakinere igete umuntu ole no WhatsApp engoma wasokie ngoma toroje konyora umuntu wadirichi group gochani cy'abana siasa alafu bago kuwa na siasa tali bange bago interested na siasa maite so konyora abantu bago kuwa na siasa sana gwategerera uko babekere lingi yogotera bakumani alafu uko liye abantu like n'abantu gete baro talina n'abantu nkana n'abaruke abantu mbaro abanke konyora ebijana no blogger ani broker political broker blogger woneche wano ogosanginga yani agotenga nyingo takete korra mugungo sene na gagoro nyamoko no zeno mwesu nyomo bunge onyo tate korra nyamoko iyo toho korra eterase korra igana igetera na sindiga yani umuntu geto tatenga neba uko link kwa mawikiro umuntu gete so like ande bana baro siye bukimakuru azumo bunge nere batenga nyamoko nyo tate kubira abantu basobo VICKY YOUNG bonsi pi nande onyore chikura kurugari bono nje na wetimba kango ikiaso asale so bona nganyora abantu abu bara abanke pakalinde muku abantu bako bangaina na nchuga ngo baletera ndo muntu getiga ache abakwanire buna vijana ando etiga bal like obakora geto bonge lafu muntu yo kamonyara na kwanyara tali kende yonsi lakini ale block gete maybe ne namba yo kabwate ya nyamoko so ni namba abwate so yere tricky sana like ngatema how about na describe abantu aba ekora babeira abange na abange sana angekiro umuntu akonyora matukaya watu yani aje mimi nje ni kiongozi nje nako echikuranya kukubuli kiro umuntu aroje na rubwate chikura so yere tricky ngate na ba describe umuntu akora na umulekirwe like batemego shape up wake exactly abantu bali bagochaka kogesase batarasibeka chinkondi nimatenga ogatero ko gwanchire na kwangwa n'abantu gwanchire n'abantu abange mono lakini abangwangira n'abantu nande nambage bali bakwanga egendo chinkondi igono nje ndali nganje nateba bangana tanje naleto digwe no amba batamadiri ta chinkondi VICKY YOUNG tota chinkondi bakangina kore rastas muturi na manyete igeketari gento kegeni kirento kiagenda rero umuntu agotenga ngo ni are no ne chiera ochiko kosagu gochanda ngenda mori negasimikira segete mware migumwa ngone bakachiombe kumbe ne nkondi umuntu otabwa edili yao konerteyo igonye kore nkondi na bayo ko wakabere side yao umuntu narayo korokunga king Paula Ruth Ravera awenga VICKY YOUNG Nsanako is well known. Now no one else ever pinpointed our science exists wanakoni watu but hakuna msanii amewahi waambia big up VICKY YOUNG still I owe you my promise by Friday utapata work hard no matter Paula Ruth Ravera moroche onye kumoroche ige promise yaruete ngosoire abantu baminto VICKY YOUNG ngara gosoka ku studio na ndiko genda ro chinyamira ga ali bunyakoni kuradiga nguse no bwato bwiri na alisio sababu bana mboro no matera alisio sababu no tobekera komo kera no muiri ogo na ndae baka Charles nyawo kano muiri ogo amatera tali ya go bona na anemika ya yichisoko na bali bagutanganira kore gazi ingo kwa alisio sababu asire totarabo monene kuka asire totara iburu nawego nawora atebego alafu Charles nyawo kano ale ngotera na ndio gokia wanta bango na rosi wa corona na ena roko rapelio bokano nkira totevi impact yani ali nyawo ngakia go affect uno musani
Okay. Ngora asanga muri ngocharo ateba nga muigwana na appreciate Okay. kiga soka. Tulikumirana mono. Actually ni short yagara tumiranira matukanga kienyinga kanya tukumirana like eli maybe ne mipango ya family mo kumirana kwanyora matters mono each family ntoli gukwana mono musaga mo kugamba ngaki kwanyora se particular time wabo nimbwata wa mintaba nenake kwanyora bakosha yura mangana each family nchona kwanyora autake so lakini music zangu kubori bora mazori kuminyoka kera nakata mangana na make na nyona na manganga abasani ba minyokire gusiba bo bujimba ro turakora gazi na babuji ndio turakora gazi na bahonya wo ngaki nguro ga sagero turakora gazi na kwasa turakora abasani abange baba Vicky Forever Young abantu mbara abange baende kuibuka asabasani ba Gusii ngoli yoko tebanga next na banda atakao gazi na nyare. Okay. Abasani abange Gusii abasani mpya bakora abange babo so kanya ropo opportunity chumotwa abana bosi wako na like have a plan of doing madawana amade kwa mu mapema kwa jaga kora ne king yani go say legend bado go chanzanga no what options lakini ndavi ngoyo mora taka kore collab ne ozi project ne okay babji actually ntokolete gotera nere eli gotara soka trende ngisa konyore chance buyega kuna kwasa n'abantu bakora music inkiya ndetse kanyore style yoko views yoko mbeke gotera like tisokora na barbu biga I believe na bakora abo gotera konene Eastern Central Africa na bande bado lina batokora like once na like once na musician chiko korabia ko sinyo chora ngochora kene. Okay. Sawa Vicky Young bono nyuma utaraenda kumanyango gosotara kwa korana babijindi kwa gosoka gosingo tata okora nere no gwata mupango nde futa CHINKONDI nyuma CHINKONDI chiwikibire ko 300,000 views na lero ko 101,000 views. That is on the upper end na bokore 700 lakini nyuma gotarachi abu no gwata project nende tora expect soon. Nimbate project chinyinge sana. Baro panto bara rosego otegera lakini asenche patiane nimbwete matera mange sana ngoche ko upload soon. Ndate tokora producer mbikiro gotero como kuri utaraso ki video montebe linko kinayo nayo gotebo week atebe nkoroki ake performance alafu tokora kuruga buto soke singing junto bwate bono lined up ndo bwate nanda basani bande batakire ko swaga ke studio ndo bwate nyimo kora kuri movie ya Nyanchoka ndo bwate abantu bakiti movie ya Nyanchoka na kyakoroku osumo no ale gaiga Nyanchoka no are stand by ndo bwate osebe a producer harino ale na Samora the CEO no aregaiga atete kuba kwani rero turashanga kimo feeling kimo experience ati na ndo share experience nga kimo yarenge so Vicky Young ekaro na gosoka iga kwata biro tera go perform ne kubwato gukor kulinde ngore suna linde ngore suna na kwara tu ai kuna kwa gatero ko ritana ugatero kuna ganyite na gatengo sa ko nyuma CHINKONDI taraso igo kinko suka kuruga iganda te Vicky Young aba performer gatero ko linde ngore suna Vicky Young kingo na ndora to appreciate ori totamanyeti behind the background or support ri career yawe kira boniga nande oraverenga erarore kana bobeko gendo taramo appreciate or anything else you want to say to the fans bako ko watch nando batevera ninga chukuru kwa YouTube baendelea ko subscribe na ko watch matera onega siao karwa ndere ko entertain guno gatero konga linde koresu nakera na ko watch next thing kagere. Okay, analego appreciate ebro ano ko Benjamin Sagwe
Charles Machana ni rafiki anoyo nero boostri sana alafu na bange sana time ekora abantu actually abantu ba support ya music na bange angegusiye ngima so ngise kuba kwa natingo kora so what I'll just say maze shukran sana sababu wako support my music and ikingo but I am not going to fail you anytime wana kuchakira ro chinkondi wana na yalinga na it's just the beginning abana litoko chaka uchimotu amo expective binte binge binene chingoma chinyinge chinene sana chimbwate chimbabangirite ko chimotu love mo basa kweba ese YouTube abona mo kolge VICKY YOUNG sana ko mo subscribe no mo ko nyora matera ne kire nkingo ya upload no mo ko anyora ngo ya Natere, thank you sana, thank you for hosting me. I appreciate so much. Shukran sana bro. Na nchi na wakira ku interact na ayo na nikete tuona kugamba no twagambirira raiga and it is a pleasure. Chinkondi hitmaker. Bono tagetetorigereria mangana akorukwanga tosoe ase VICKY YOUNG ago totebinga ndirago choye suna ukakaga nga araire. Lakini tate ko appreciate ravera na kore ravera Ruth happiness ravera. Na bali bonse ba kwandira gaiga sechi comment babere na tukutwa chakira ketu linge ngoma ya VICKY YOUNG eyenyi yago chikosokia VICKY YOUNG let's go linde nkore suna na igwa go ya VICKY YOUNG to koraigo tinda etecha ke to go perform go saranste ngo abakionjo ego bange korege bakyo bono batali chorus yuka nini waltokanyete linde nkore suna inaiwa gose nkorotande nanyora na maene akibebia ye no yone linde nkore suna inaiwa gose nkorotande nanyora na maene akibebia ye no yone wow igongo iwa hallelujah 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 igongo iwa aya basi happiness ravera nimanyetenga nota kirego tokana iso we misu abantu bali bonse mwatere bakaba ndibo koda uji title didi chim bese ngaki cha chitari chekene chobo nkondi bali mwakoni mukoda uchi ara chitaiyo chigora kore bakochiroka paka mogo binte binge mwakori una chinkondi no ba chinkondi tukanga muntu ndoro kurusuga sira kinia kene ngiringa chinkondi nkiro na ndetiganya sae abanyorere yento kendo bakore tutiga bonkondi aye mudena yo no wakiresi mya complaining kwa tusare ibintu abange bali bacha ba complain ngitoko ba daily personal is a song your purpose for entertainment maybe oyo urasome lesson from kurwabu naro yes ana VICKY YOUNG is playing safe ngabona ngata kana ngare nga chinkondi karwega sitori gebintu biro twakora ngemona tingungwara ko ruganchi ko itugo je ora kore ko sagire ngari enkondi ko rino ngemona VICKY YOUNG nda totirene toko perform ko isarast wana ngukubwatira bakesimi asana ne kero go igora kero gomba iso ko buna yara ngotengane sa kanse keire igano bororo nkwe banso yenda geremyo yonkore ndanta bwatio bora betongiro mubeke saro na tumwenche nkogende chiro tasumwanga inekendi obiro omwana ngete tatole igoro tikwana koyeri omwisi obo esumeri abwate yoke ngao nenyenyenge ya mamumu abo tinana gwancha bunginjo bo igonyi bwetomore mpomoyo uyu mungu mochango kwero ngule nkwengente isiku mwao kore suna na igwango senkorotande nanyora na maene bakibebia ye no yone
inde ngolesuna naigwa gosengorotande nanyora na maene hakimyaye nigo ngoigwa haleluya 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 nigo ngoigwa amina haleluya haleluya bakachiesere ngore yenkalira batie mpaka ntiendera talikuruwa bongo imenindara inkomia mega nere ngorora zanire nkome nebyara naragira ikona betege natianire muri ndande ndame ntumukiagere nyechande kugitanya ntitasubwe ngama tukonsi nesubu kwasende namaene kakibebia yeno yone inde ngolesuna naigwa gosengorotande nanyora na maene akibebia yeno nigo ngoigwa haleluya 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 nigo ngoigwa haleluya 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 haleluya. Shukuru sana kwa kukuwa na sisi. Kwa heri na nashukuru sana. Kwa heri na nashukuru sana. Thank you. Noraita, enginagaki noraita. Yo, a champion, introducing VICKY YOUNG, Techia. Yebaba ligereria inakubwika nibono gukibosongo njimviki omwisi yoriye songo nazo kwenyuro manyete ndo mwango tangwile time nikusimba anyenganyete nyabuke nyasawo yomo naje bie korobongo ubwate muisi onde ngainango kakiyo gonsekera buyango korora buna lero nje naigwa buya aje no umwana amachingi buna kirubu mukira gosebiringi sisiringi njunko ega kito besa kotegerera ya baisi ngibwate tene dansi nyumba muone ni kore teso ni teki ende ninge gosekeki ibine bikasende nje ne ndungi hekerongoro chenko beso tingo kabesa nkore nonye ne suti Tokali baba, mwese koyo tokali baba, tokali baba, tokali baba, mwese koyo tokali baba. Noraita, enginagaki noraita, 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 enginagaki noraita. Kwangire mechando kirase kogenda na yendoche, amakoli menyete nkembete kero koruoche, kero ngale tengwete sia mino ndore gose nondoche. Muraba mino bambenga bate bangembeche omwana lisa sebolio tongiro gatonge katalisiri keronko ende tundu bali ngokorora neba na endoteli kopi maigona togolio nkwanere nintaigwa nkogoita belichi abancha etemberolere sikubune kobi yo musikali
aya igongo tongereri tintetia bugwansereri tuchisokora tubunge nyangia toboyege tingene chinchibiri tokali baba oise koyo tokali baba tokali baba tokali baba oise koyo tokali baba bang 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 no raita eminaga kinoraita no raita no raita eminaga kinoraita bang 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 sukagucha ningoboete kwangusiri bamurenjero bete chibongwete mbwata moto moya sebirengere lyongete ayempoko poginchirura biti ungekirandi nchiro chongegete ikuriete maegoboete bunaritu no kurabugira ngo mate etabyubwate neliantagete umwana umuyumo chenu bwisigete konka bali bande bebwatugete ure tofauti amasikani ubwate nchuso nenkore chueregete bundi ya nempandore mbandegete uranchande na maiso lakini ayongu netemba komoyo noratinsa mora kuo monto monye na miyokia ngakomoro twende nkuire gusire rongoro kimate tokore kerero tokali baba moise koyo tokali baba tokali baba tokali baba moise koyo tokali baba no raita eminaga kinoraita no raita no raita eminaga kinoraita bang 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 tokali baba moise koyo tokali baba tokali baba tokali baba moise koyo tokali baba no raita eminaga kinoraita no raita no raita eminaga kinoraita bang 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 Eyo gusto. Mintokorai wangeje Vicky Young Mintokorai wangeje Salake Echine chinkondi Echine chinkondi Echine chinkondi Batakeire chikobine chinkondi Eyune mekora bosa Diye viongozi Emekora bosa Eyune mekora bosa Batakeire chikobine chinkondi Mostly bakubike bisuti Aga power banki naga tabuleti Aga gesongo kabuate asenti Bakweroke viongozi chintaneti Karamu ebasha monenga seti Mobuko mbabua kiaro pinonye 20 Tikabonori tuko vaire lift Tego sokia maboko isikago saliuti Rafu mbali komogaro sigati Neti namba bago sababa subati Kioteli orabo umere mosti go sase wifi ere bago chati Echine chinkondi Abakora vos Echine chinkondi Echine chinkondi Batakeire chikobine chinkondi Eyune mekora bosa Diye viongozi Emekora bosa Eyune mekora bosa Batakeire chikobine chinkondi Akoende kilabu atabuwa tipikende Nefakiti nelinga guikatinde Akwawe pili oko yere linande nga Raya sauti nga kaira nelinde Ediri na rambi mete mambiende Makuwana ni urabuge nemenyamende Nzimbeye na kiemambeye Echuimbu yande karukende Undetayo maetase bamenyete Abaraya ngebonsiye baba maete Sapo konyole ba umere tubando urabuge no bainugite Echine chinkondi Abakora vos Echine chinkondi Echine chinkondi Batakeire chikobine chinkondi Eyune mekora bosa Diye viongozi Emekora bosa Eyune mekora bosa Batakeire chikobine chinkondi Akagoti getega karuete rangi Arafu marusa kachueli erongi Nesa busuta sabete jirani Akabeka agansa gatarenga naini Ego pietara kuna mache mutie Nyomo buato bwechi pochi nore cheni Agweta njera kueru kumusa Nina mbaka fuliza abuate chideni Mubuka tuwale siringia musini Orabuge nga mutulio guardian Ebako abana chisoda na chipsi Baba enda lafu bazira misi Echine chinkondi Abakora vos Echine chinkondi Echine chinkondi Batakeire chikobine chinkondi Eyune mekora bosa Diye viongozi Emekora bosa Eyune mekora bosa Batakeire chikobine chinkondi Eyune mekora bosa Diye viongozi Emekora bosa
yune mekora bosa batakeire chikobi ne chinkondi. Skylife Music. Kyagera nchenkwanaya, kyagera nchentebaya, kaminyo kakwerega n'uburagurira ontoriwe. Bakandira bosa, engombe yane tata. Bakandira bosa, twani yanengi yanche nanchete a. Bakandira bosa, kulindi tatekero nacheta sole. Ogotoliwa, narekoli yankanyora sole. Kabumwa no muitebere, rasita tutari gusuka yaya. Birebya chete, kabinga, uyamonotata. Enibokonye yachire, kayenga, uyamonotata. Mayega naende, ya. Nchena cholire, naye, chinga kichonsi. Omogokone, naye, chinga kichonsi. Ekerekelia natagete, naye, chinga kichonsi. Kakina nyolire, naye, chinga kichonsi. Yanga chikabura nkabango tarange bose biratu bikabura nchetariko bisa. Seba, ningora mbwaterere, anduse segatigolera mbekerere. Iwa, ningora nemerere, asebirelo byanera tinyamariga. Naye wikatata, kwagerete ngaseka, ukarole mechando yangisanire. Naye wikatata, ukandusia sobotaka, ukandeta sore Yesu, naye nacholire. Nche nacholire, naye chinga kichonsi. Omogokone, naye chinga kichonsi. Ekerekelia natagete, naye chinga kichonsi. Kakina nyolire, naye chinga kichonsi. Asuri tatu buchayi ukurumi mesiro borogi mbuyo. Uburaguri uroiru butaka bwigimira mbuyo. Abagenki mbayo barache bangenke ngutige tata. Igisuntinki yo kirache tindoro buya bwa tata. Yuganye tutagucha siyisa yayirire biru bya bigwi ya kurusi asura kubika sali kyagera na uwenerete. Nche nacholire, naye chinga kichonsi. Omogokone, naye chinga kichonsi. Ekerekelia natagete, naye chinga kichonsi. Nakina nyolire, naye chinga kichonsi. Nche nacholire, naye chinga kichonsi. Omogokone, naye chinga kichonsi. Ekerekelia natagete, naye chinga kichonsi. Nakina nyolire, naye chinga kichonsi. Fundi toto. Skylife Music. Fundi. Karako na haya. Rondero. Abajuba bitanda sia subiri na nde twakorera Vicky Young rero twasoire na ndama ngananya sai. Fundi ngagete sibali mwari ryo gatara kwa gukora kunga naye tata na otugo. Naye tata twakubeka Ndizi TV. Asenge yo twachite kuri ryo tukansanginga abantu bari babere bakorega si yo muziki uzi. Lakini baranyo rege tukuri Vicky Young abatanga ki. Tari ngari mistari yoborete, tari ngane matera mayaborete. Koko ni minzi abantu ngana no moteli umuyana kiki abaire ngana kige tege ko twa mwera ngale ranga ki.
Tikaturi bagiri na into singing to to 69,000 right now. To get 70,000. Bali bako chamato ligere. Ngito tate veranga na into ntonge tu arare mutararo. Kiko kwa teria ya awasania ya. Saying you trust in us and you follow us every day. Follow us to what thing a key. VICKY YOUNG ruro ona not the dia na key. You can to convince aninga into kiraikia. Ona tu ara trimu mroko fundi. Toto. Yes. Allora per cosa che non ha detto, fundi toto. Fundi toto è un mondo. Dico cosa in è che è un mondo ne sai. Ora non vuoi di storie tangani te che quanto. Ma poi vuole tu per fundi toto. Tinyo iringolo kufundi toto. Quali ricicali? Fundi toto ma so vedete. Yete di rurale. Di rurale. Ecco che era. Fundi toto tato minto kare ngare ko kolega CEO cabinet kaba kona kumugwa itesianga sininga ono ngaro ku ebondienke nga kirere bundienke taya ngachanga sukake kumbe birangi mbiriro chibyabora Abakubati bya kero na achire ku erigeria umucho Nairobi after school koso aiga singo kolero muindikete ono umuntu nalenge koko yega alinge fundi lakini ekerata iyo abakonyaranga na Nero para ubundi no wanda to no ubundi ko. Erega alinga okolense mo yestima. Ono idia Nero kabo bundi abateja ko bachire nanyoranga tigamba test machine. Ono nkaro kufundi toto. Ngala ko bundi yanke. Ali nkaro kufundi toto. Ono eyetalie checho maite ko genda. Ko genda. Ile utani. Ono umuchumura wako ndo kafundi toto. Ligacha baka ligaika kolengana kuna tamanyeti ngabango kufundi toto. So nkarita verane yako gernonye yeso. Ika kolete egasiese. Yale ngese maana Yes. Ono ndio nje. Fundi wa kono toto. Fundi Toto. Bero fundi toto. Boro kujita sikwe bordo na gari. Inche ya samalita ni kabisa ngoro ku Samuel Nyangenya Mogoi. Mwana na nje na kubanye. Fundi obe another yo. Samuel Nyangenya Mogoi. Samuel Nyangenya Mogoi. Nkanga ni mumura. Inka ere gari bo machoge chache na kuiba. Ekanyoro kiko rukunga ko kiora. Ukiora. Ni mazinya kuiba school secondary. Yes, in the secondary one year ruboro ndutore mate. Okay. Yes. Abantu bamintando sasa simurigirete koru. Oyo akoro kufundi toto go se Samuel Nyangenya. Gono na akoro kenyero kianya kuiba. Ono moteri tu agwe kokotera kwaega bumuna mate mapema nga ono moteri tu aje to kuminga muntu munatari aho tera muya. Nande ndogwata bateri buna VICKY YOUNG ndogwata bateri buna bi matera yense nande ba kongeta se yense nande ba kora buya. Nande tu achikuriga limba ba kora matera ye bunya sara gini okoranga batari okora no biasa tu ya yense. Akini karena goto batero gotanga ni no kunga na tata. Kai mo atero kukubwa tomuso bete na tari gotera kubo koro no gotera na tora tegerra se zazi kina abazazi baito sabe bali baito bategerra ono toka kuminga buna Ndizi TV abanta mugo to bwa to kunya na tora de taranta uneye to barangi to batega support mu muroyo ko stegerra ba manaye to manye konyoranga ki na ki kunya kana to tikete to tamanye to kunyora ba sani aba konguna fundi toto. Yes. Ngoro ka fundi toto Samuel. Ndo kifundi toto ono. Erina ndiona anyway. Yo nalio. Fundi toto okatero kongo kuna kule sana. Uno chake tena ukobwata masono neko zini nini. Na neko na tete kulia rezinga tari gotera kwa kora ta muisonde. No gotera kwa vire kwa kora tenga kiari. Yes. Nkiye ko gara ire tege kaiga. Okatera buno okorere video ngiya. Otera tabuya. Koirige kabaka ko cha kumanya kana chinga kiunechi. Yani after so long. Anene mo. Musendi wako kora chakira. Okotero ko kwarete back in 2017. 2017. Yes. Lakini esa uliyo utanyoro yo kubwato kokoko. Igatigara ndi nakora. Okay. Alafu
a challenge and mono financial. So I was not stable financially. Okay. Though even now, telling her the financial stable, no, I'm not. It's only that I'm going to change it. Yes. Ya tanga ya sang koro siare jira nona se tai ko se de koro karanga neve. Wono. Ogo tero ko ga wakara 2007 oh 2017. Inga kinga ikwa inga nande kiya ko ispato ko ko tero no kera ndo jinga ko kwate storyline gete re monjano. Kiya ko ispato ko mo ngo to tenga ki ko tero ko ra ko te ko se kwa so kanete ne institution ya ndo ne. Awanta bangi abatero ko akawate anna bakangira bosa inke kikiagera bandira bosa abanta bangi bachire ase amangana yense mangana example kianda leta ne kero lion abantu bachite ko lion abayire bosa yekogera majibu tachi tifuno ko kanikwa ko alengi Mbachita ari ba expecting yes na abandi mbaro bakogenda bono oburabuli omuntu agwichwecha liga waso oburabuli aminto nkonyeke mambi oliendo mwaka chintaro ko twaro kosemeriana nakonyeke kyo ketari ko chikia okosemerio ko kolie karo kwa ni ko sene ngoko elio sigete ko sene ngombe mambi aye tora wena mbora igo baira bosa biari bosa bakangira bosa nkarwanyi nchiranda ateri abantu na karati ga kwa ya no lirire bosa asina bere da ngoko iga kangombe kamoi gose kwa bete influence nama kwa bete motivated nama na dia bantu around you bar wetera yes ena aroche ekia abantu bagwetera yakogera iseke nyoro ebintu nebingo gosoma abakorera omuntu oyo okorire iga ya sinyire bono kandi ya sinyire gabali ali bosa yes ekagero gachiko so ke watero enga ke ne ka to chite komanyirana nae gando gero gwante sinje to chinga kingo koira bwango ntutwale chinga kire mebyo ko chota ya bantu amogano go asinga eze bwakare yes enga kire gwante ati kwa chiro gakorega zosema ataiga boda kugete ukacha kosokyo gotero kuntaitera rote bya bantu nga morero bintu birenchira kirira challenge ne mwanda tukwa iterete apart from twese tuna cha bordo na watero ko nyuru connection stare ngoro no details nchira botanya ro totanya ro light no nkiterin mungano kira tebi in relation to aga sirwa para ga boda ne no watero ko konde tuko introduce sawa mashabiki any challenge ogwetera kende kionzi kegocha as a challenge negative ko inspire asokotero ko mogochi bategerera kere yantu ko mo involve yeso osetata nyasaye igo atayo bintu bindembusa so okotero ko okoro kunga moteli tata nimechamba yonsi yogwetera okomoteli nekara kwa moteli oika akokorera buno kwa gukora na kwigurenjera yes ake gonta ke tokunere ko cha kuranga inde ngana ande kar kwa so kyo batero ko kwa bere video ni ntake okuane rasimi egente ke agara to kagus kwa lenge okamne ko kore batero ke studio I personally yes personally I remember and saso ko ya na wedeti na mochiti ko sambo ngakikete ngana na ayo so kagera esa ulin como inyora na moteri yeso onde ndakira asengo tara kagera nganyora na asaya ndusiri pakamwira ne lyembuya ndiamo yes nande ko ikamoteri kire mandi ngayo munguru ndende cyane ndiyo siko cyeko garanje timanyeti ayo no manyeti tukuriya na biko genda ono ko ikamoteri mangana monsi fundi toto yes
Ntukuatinga kintambe. Non te vingi kero to kata kusamba. Bakorogana mistaken identity. Oh, Yes. bantu bagukagirete ko bumuntu bari kuri kibasamba. Yes. Ogotero kunchira kole. Eke kugoja. No koereze mo. Nko elesera asubwa kalina kina mocha tigos egwaro otera wikakoya kumpaka. Mbia mono fundi toto na ndina ngokere sana ko sangana no na yari ke brief. Na go kanga nkwa kurere tunga otago sio kana de kwa sio kire ano muntu nguri kentu kwanza na go kigura kwa konyira wanta kwanza ko rosti video nini na ndege ndungwa appreciating and very humble and no repetition. Umuroyo kurwa chaga so ke matera bande ba hitro tarasoki na kongere kige tukirie kama maki ukante ko boro bwana uchi asese na ndenge spaya watu no watero kokota wanga ateta singe wete angego sambwa na ndengo tebiara abantu bande kindi giyo so kwetera motebi tata aribo Yes, motebi tata singe nchulwana na yire tubose sibandu bari yire gusa producer ndege obe kama mana yo tayari obe kotero kuna ande fundi. Yes. Ono igento chikokora na boko tebye bantu ringa ryo mwali batebye swara konyora YouTube nini kaniso ziri kila magano ra batebye grata tyo mwege alafu kurwa butokore opa ko mo batero ko after that le rongo kumira na tole asito konyoro mo chokoro ya mora ko deta bantu bari bateti movie yonsi ya nyanchoka ndugu ataba genia bange studio rero timanye tinga ito chakara to korera ya tukongo to yari na goro mo bibunari ko lakini mioto daga na semu ya nyanchoka siri njo imwe tenga mwere to kwenye bugati tiga mufundi toto ato kwanere na ndato perform ile batero abantu bamwanya gitinge asimonte kerete ngakiye osichinsi ebirebi yonkwera linambuya omoneno anchire tuharoranire rero tilio bosia so bosio kolende kola abona nchikanda iko tuharoranire antonda abatebye motebye tata obatero ngo chikole ko batebye na inki mogo chikotebye tata nande nkoira ndimbu yago chase oyo minto Osoro ayole yakitenene amasikanya na sorry mbewa fundi na bali bantanganire tase industry ya music and I always appreciated them. Gekogera batayo gochimotwe asetayo tu alekoro ligochi. So musani tayo mbege tensa bali bantanganire igore yane bali nande nimita berandete. So egasiane abasabire muri YouTube ukolika fundi toto na bokolete ba materane asomo ya wancha o subscribe obeke notification ngo drop in the amaterande wango ayare ni message ora tegerere na montondo wens mbuya mana so on tegerere bwe mono fundi toto ke produce ko program ga tanyore batero kwao bwe kutoko ko perform wale go isarante ni mali ngo tara ko bwa toko changamka abantu baminto kento kerekia na wale wanekia na fundi toto nje korengana na inche na baba to kosa buna Ndizi TV lakini tuachira lingo no mumuroko kolega singia na ndo bero moremeria industry o chagete kwaza bari tora manyanga ndicho kwa none character tora bari ko banga ndo be Osoro oseki na ndo bere patient na dawo kolega singia tengo nya saya basi senie asoka to ko to performer na ande mo anda se channel ya fundi toto mwendele ko subscribe na kuganya watero kwa ujo producer o ko release ko wakabire ukumochi ko watch unabo perform mwanya gitinge lero nganchere mboli liboye limo nasekibose kwa mwebire tata obutuko mbaka bwaki korumambi mbaka bwaira onye no bosabatori oyo mitebeke yange oyo mitebeke yange temwankoleo asekera mwanya abantu enduwiyane waterera okwegena kwawo aya malito kwaroliye mukwanira omunguro nerako iwe nayale waeteire tobisanonya nerimo mukwanire
kwanera koiwe utebitata nena koiwe utebitata ebirero byao utebitata ayaro moyo utebitata watalire tata kwiriganire mama muisonde nabaso sorotera naye tata fundinje bakandira busa duguyane wasyarukire ebitunwa nebitongo kero kyumubaso nembura amato omubere watiro chintaro ogima moria boria kwarirwe bosomosani echara nyumba mwao ya tiana koera amarwaire buo no mogeni okerengaki ya tanya koera ebiashara byao byagure nsense obe wakuro moyo gana suwa nyumba tugama nse tulye wandire kwana yaro moyo utebitata nakurinda sobutara utebitata kende tiye okobosa utebitata enduya nemote utebitata abasani bao baya mwareko na barabo babeya babisabe bitangani nabo bakobochongerya chisiri cyao kwari gusangana barabo bachikolire myoleme ya matimu chisaraba gukore twakanye yesiumba mutiyere Yesu omungu wa wakanere yanaso wa nyumba tugama nse tulya wandire kwana yao moyo utebitata osabira basani bao utebitata unchoreye ko wasenga utebitata tikari usayo sawe utebitata omasani sawa utebitata kwana na Yesa koiwe utebitata ditumonero enduyane asubwigi natuyani amasabaito asabire buya tata buya Yesu buya tata buya Yesu nje yangu kwa kanande kwa kale abo ni gaya ya setu ko na ko nyoro ka anje ya nje ya uma tu na mimi mabande more manya mo ko mimi ta kan to ki more yu haji ga mabande more ga ko yu ta ko ngata na ne ya ka bote ikne ya ke sawale ke ta to ndoru si ndai ko ul nje ya ka to ko ra ti ga to ko ma manda ya ko ma la tena ko ko ti ga mo ko Inte yangu mwapiga. Mabande to so katika kwa mabande. Aye ba. Aye mucho. Aye. Chakula na mabande. Aye. Ya, tiada por
Simu yangu nanyore ikalikuwa kire bag yana imetimeti na kieko. Igona keso bati simu. Ina nyore bag ime nanyore kiwa. Ngibano kore simu ya. Ngibano kore simu. Tingire ti simu yangu nanyore bag imetimeti na kieko rena na timeti. Ngamu ne simu. Nani kebeti. None kebeti nchetindu seti. Igoko ne kwa ogo ndauti bano. Ngai nali ko ire kebeti kia. Ngoko doubt. Ngai nali ko ire kebeti kia. Ngoko doubt. Nkibona bachekelie bag yana. Tegarra. Eketari kebeti kia. Timeti na kigia soma. Busina hata vinchana ikirenchera na nyori simu yake waku na irana. Oko ndoro mo hivi. Ekebeti ekinga kia. Gisene bag ime. Ngajibe shanti. Chibesa na chirocho. Onye nama itose kibeti no kienge bag mena kichibesa yali kuruona na kine nkora manchibesa nchiro. Bobo mo hivi. Nangu jibe shanti chosi ya beka jibe shanti. Beka jibe shanti chosi ga. Chiago. Enaenda lirinda njera na nyori simu. Igonga ndemo. Nchitini ndiko batema. Otatu kumanya singire. Tali nante tukumanya so igete. Nchitina nama itose bitebi no bire bag yago. Iko kwa chakiro bwi. Mbona ngo chako wewe meke hospital manyere naye. Aje. Chibas cha me bega ndo tata biti ko kubuchi. Bega kuchibas cha kai kai. Nchatingu sentime cha wewe mawo. Ngajisi ngakisi mya na kutoka se ase kibiti kyawe. Mwana kiasoro. Ki. Na je kubodi ya. Na chibas cha ngaji. Ndimati njena kiasoro. Otatu kumanya singi. Karatiga. Obachi karanga yasa. Ngaki kibiti kya nje ko ba. Ase kibiti kya mesimi. Ne chibas chitai se nimi. Dayan kubodi. Na otatu kumanya singi. Chinka kapis. Daya kote. Ibin tu kuang kali rene vinge. Wana ti. Tegarra. Naya kote. Na less than 2 hours. Kingo chanya le. Toyoga. Sawa. Wosengo kore. Sawa. Wategari. Ke. Aje. Ndago kore. Ndago kora. We. Kukora. Less than 20 minutes. We. Wacha kufanya mchezo. Yaani ukore vitu vya ngicho kumge. Tiangi jana imata ringa na nani unaona hapa. Aya, kwa nake. Less than 20 minutes. Kitake jingo ara chini. Less than 20 minutes napa. By the way, hako nuko mchukua nyamora. KPW ke the lab doctor on daga igana osum. Hata kora smile yake yeke yu. Na yoko kwa serious. Na yoko sumara ye do na karo. How them? Smiling. Wiga. Mtu chukua serious sana mpaka na kuna osum. Iga wana ndani. Nakie. No, bia. Njenge nari gose. Anyway, osumu before to nda tambe. Manyewa lyaba ligire lwetu na ayeningo anenga jokuru ngekinyeru kya onke. Eta unyabone lingo ko ga. Base ninje na renga ngurwa. Nimetaye naye. Ntebi aninga elieta. Ngoro kwa Bernard Nyakundi. Aina ya. Marietane. Yes. Niboire bironga ya boitutu. Birongo ya kabere, birongo ntangani yameta undu ate birongo ibere. Bakawa specific. Mbona kikingandra enjera ikana mutumisi. Kinyoro keline kya eteni abunoka. Abunoka.
Yoto ngene birongo ya kabere ose birongo ntangani. Akaro kuru bate birongo ntangani muyete nere kuru. Wane ya mato pareke school. Ose mari Afrodia. Okay. Asubongo sana inde manyi omori yito otwetu wanigase ambeo. Mora sumu agwenjera kunya wito muswate ta squeeze ya muswate ngwito bali ngikia. Nguranga bale biranya. No, wasi kinjungu wito muswate ta nguranga bale biranya. Nguranga bale biranya gakaro baranga mete bakwaya. Unalocho watayo kama serious atole serious koboli yo chibas chiabo na kikiaba. Can you tell me what happened by the way my canto try and what happened? Se pote credo dobbiamo quello koboli spiace. No moite ta cara kana na Moso ta kana na kene ngiyo. Lakini ile karo kuri ri hapo na boko nyoranga no nyokana. Finally vinde bya na kuri na bya toka. Na sumu fuka. Boni. Mangana chakero. Ngire no mundo ngo bwebo ngana boko gacho. All right. Indi wacha geta mangana ya a comedy, maybe comedy was acting. When did you start? When was it? Indi wacha geta mangana ya. Actually nje into eke 2014 hiyo. Nalikuwa imaitenga actually nje ne trainer. Go Kristo. Go chinde kanisa. Megantara ikau. Bana se pombo lisina cha kete udia. Megantara ikau tona kindi wacha gete. 2014. Nali wacha gete puingo na. Yente grabo na ke gonso. Okay. Tina discovered myself que era nje bidona para tia before le bina. Lakini producer Alson. Agaja ngandeli na. Ngi jongoro che character wata. Vera atafanya sisi. Boli naki amale. Toka karanga ndike karenga about 9 minutes. Yeah, lako komotwe. Wana kada toka karanga ku. Na nje ngaja kuboga kai. Ndocho na bongo nyali ngenteke. Hani honda ile ngaje komwe. So tukachakira. Yeah. Talking of that, ngoko nego ya aino Kristo. Kristo kyo yote njero ule asira nyanini bwana. Njero to lili so yoka. Ngodi la chiuze la tamu kwa. Ya no mondo mulongene na ndimo tindi mono iko. But ni chinga kichakira. Go kurumaya. Ndara chaka mama ya yo korosiri ndebi. Genetic trainer. Yes. Kutundi chikwaya. Kisi na isigo ya Gusii. All right. Yeah, I can say tuni ya wazidi na ngochi. Ya wazidi. Ya wazidi na ngochi so. Ega sinara para kuma. Mai bon kani ndigete. So genetic trainer chikwaya. Okay. Talking of this temperature yao. Temperature ko se temperature yao. Is it are you born with it? Era ko se era sense me kwa tioka. In one way. Boyo. In one way. Na wangi boyi. Munango majikore kiagara. Apart from mama ngana yo ko si pili na ila. Abango ga teri wanda sinani na bo. Na no ro na bango konya. Mo ko nyeru. Karmanda ringa tora ambera bia. Abango konya. Yento bunde ke kenya kwa penande maybe tuale ulus tembe okora mangana makum nja. Anywhere. Tora tiga go chanka. Ya borja mosonori people. Tora kwa nisko bon. So tempa yesiko. Oko chigo kwa bwango yesiko. Na vero na bonde nero. Gara I remember miaka ya na usira kega. Ano musigari na bonga mo konya tenjera. Yani le tili ko ba ko sinu mtu arenje rora ngise. Yani njema denga ukanda konya sina konya lai. How do you control it? Do you control it or say you control kama chiko regret badena? Oh my god, ngiko sana hapa. By the way, na ndo nyetali tabe dini ye. Dini ya jitega tokonya kiasi. Ya kuma transaki. Ya. Yo chansaki. Ya nyantiku ko.
se producer ne asini ibe se producer ne bwate asumu ngwano yo osumu hagotogoli nasana hagotogoli mo mini kwa togoli ngono yakuna njire goto no masho patana manene na ile na bongo mini abalire ekero ya karate na bongo mini abalire karate kire na bongo na joko mini how does it come I watch naturally was say akubalira kero kwa gechi no taira small gechi ekero bate character na akubalira ekero bate character ya ndege to o tuara yes ekero no bongo iga na bongo gechi ikabuna de ga yani immediately tonkonyorwe digo ko ya de ege tukira manyinga de to para sichi na kiganirwa na kiganirwa all right yeah unabona kere bitere unabona ase movie ye ne chindi chako maya usually my character ne luna wana ga tingo nyara ko kore bintu na bande unabona nganja bantu yani no my character ye ne na bit different so go tai running ya okay kuruwa chagete amangana rega let's say bono abita mtu akumjiska and how do they take you ne character you what because in personally na call ne character ne ngochi nero is quite ne kyanta ba ukuira na kiba ko relate between your character yao na your real character muna bono ne truwa te ngoraka ya sabere ikale tubuate burukunga ukabara angala ria ga ngai de yare do na jita banyora nga bantu bandi bali ba batari ko manyanga ne no mucheso bakurege ndikira bakero nabo mundago kwanga asibali batamuji right ne sama dole bamete baka okazanga na banu kura tanu listen to na iteki jauri yale naye frank abantu bakakondora life because bakondora atambake igo abandi nabakara sinjiringia wane kubati kero muntu na has it ever put you in a mess kenya kubeka SMS sasa kero character kubeka SMS ndo tena kiaya of course na tete igara kini ya kiambeka SMS kiti kiambeka SMS chando geta so burugete hai ndaro unless you get it you're saying that that character is not what you are or say it's what you are but you control it okay tell you 100% but it's part of my lifestyle yani na bakere kamo o kanyino roda na oro kwanya ndodo na boto kwanya ne kero ya udiri but then nake sana okay this one is okuboli neliga maybe ayubuno actor ayubuno muntu kuigiza changamoto ni gani aswa ochwana amuno mosani no mosani ole tari njibweka ase mangana yu but rende singi kwa mboli ndo kwa kwa ndi kwa ndaba na singi jo financial yoko na research kwa chiro gari ndiki igo okogokera usomo motegere nando yoligere tigenteke abaho kogokera sana lakini from the what go ndiki ngai mwachakera mwanda paka mwaro pora paka kia babono mo karambia gere igere process yere naki enda wane kubania chiba so wane ndumneke okana wale ke kosoka kia berigeka because challenge to budora no na singi jo to support tatera kiaram baita bantu korora de mo na kata kibano ngiko konte evidente abande bablu ke bitu ya bana bande bablu ko sene so challenge chen ndo kutuara kuse muna inchila del ko kada tara enda mono because financial kutayo to kanga ndo ya more stable yeah okay talking of that are you married Ebichimbenga wiki. Ninyo mbete mo basogati. Basogati imete. Sana naiga. Basogati. Mai dwaga imete buna talika muiste.
ya kama stay data on the wedding. Tesa kasa igai mwa ya green. Mwa mtekali yangi ya. Aba mba manyitu na nyo muri fikiri. Okay. Right. Okay, but wasema director na ikakonyola video hiyo. Ona kero bas, hivi ndio biko bia kabisa. Bono tete nkuboti iswali zindi gaiga. And I want you to be very much honest. Tiganda weke ndio bitawuya. Ninyo mete ni bwata abana batatu. Okay. Ahora kone bishibi chimbire ngo bwata. Ga uno kone kala bituya. Bwata abamura batatu. Amura batatu. Chimamba. Chisimba. Manuel Dinaro. Bekindo Dinaro. Moyo bakonya de kumate. Agoro kwa mashaka. Right. Liswali na itokuboli na yeriga. Waniga onyoro muntu chire. Abatebinga sumu. I'm giving you 200,000 to come and work. Will you take the money and leave acting? No, because ndeke onye didin konyana gutwara okonyara. Igona ko be kero monta because ikinyorgeito ne kieno no ena. Na bokonyara no mwaka mira bana kira kirikia obokala. Mwaka na radio kuna kubugia kantu. Yeah. Tayo ko tusa? Yeah. Lakini ngoroto kumanyanga na ngora byara kantu. Konte yoro jo. Igontu pata bantu bantu kunabo. Bandi bapote chikawe da chingi ya sana. Chibwana ta abantu baseke, chibwana ta abantu bakine senjere ya muno yende. But igona kina jabanga okubani kwane. Nguri kuna mona tuli na babo Osoro ga abokyondo. Abanda babo kumba na abandi. Kwani kulinga to no rawa ba to koreki. Bato bwadisi. All right. Wa ende ko kwata banga muntu na 200,000. Akarangura aligere no ane chimuvi jinde cha Kenya, chinde chisko ya Kenya. Abantu bali konyoranga, uchikulire mara konyoranga. Copyright kwanyara kusini ya 99. 94. Kuchi kwa kwanyara 2020 pato no ara korete. No ara. Yes. Uchikulire ya banda what type of korete. What the one? 92 na to na. To ko nyore jira mu kamuneyo. Nanya tama nangi siricho ninga ega. Tutwale boli na jimufi abantu ngo kwale. Kurwa sabantu bali kinyo. Yo no ngento ngwa de bingo mutale ko kai gato to video kitwale ko jara kwa. Au kwa nani? Au kwa nani? Ita kama na key. Will you value money kwa value a talent yao? Ya mani tingo ifali umondane ikianga kuna bono nchi abantu babiri batatumbana na kuna kwa nina ro ari ngora angonera bachi to koreki. Yes, to benera so wati ngora anji kyara ya kumbira ndi chibisi kasi kire. All right. Yeah. Nguri ase comments gaiga mongona wontena ki tora yebole tu ya michando kimugwete una artist personally artist una ibona ndete kwanire una osumu nchanga mutwe wetira aya no moto personally. Number 1 ege pindi wanu meke kuru nyomba. Yes. Obeton tuara mu kungora understandable na rekodesi. Yes. Ikin kemenda ko ikiaro tuna bana ni bado mukungu wane na abana bali kana bote bana diriko chimamba chiona abana aba nangina ICV movie and ni bado mukungu so bana roche arabo kolengali angina sali ga teko mu mucha igabona uika kuryumba mu rabanga omadebi ngango chakandi ngiti nande kuchi ko kwa ya mintu aro mukungu lakini ndende tari mukungu na singi ndio kwa singi ndio. All right. Igo na kirekyo we got that time ya ko Afrika nyumbanga ikeneke igara to kumu kwando to kumu kali kayo to ko kore video dilikuwa ko ile ayo kwa katanga ngende to ko ndio abantu bara ko ndio wala denga wote no bado mukungu genda sakwana okay. What you want to I get what you. So, in there, I make a challenge. No, I get a challenge. What the mundo understandable. Yeah.
And what does your family support you muso abana bawo? You understand what you are doing. Let's say one about let's say understand as you have told me. But abana bawo, are they proud of what you are doing? Was bad or nkoro bali bintu byokora? Nkoro bali kyara mbiri bintu bibe. Uma tuko cyangwa manene abana bawo copy kurwa sawe bote. Oh yes. Wana kraba kanya timbo problem. Yunta wale kyara nchemba kwa. Wakanya rangina tabwa tumucha. Uma tende ngalera ninga ndasi kete tuchiko korege ndita gitu. That was a problem. My parents married. Bobo tumucha. My brothers and sisters. But I give me a kid. Yes. My friends say I give me a kid. So your surrounding go support you over umsan. Na ande ba go sana na ngumba join. Ono to kana kupai time na. Yeah. Kamusuko kusina barumba mbasoro. Talking of that, can you sweet at any kind of act like I no kore patentance? Or such patentira as script. Whatever director gaigaro. Tinkonya. Yeah, njire nda kore. Bunainde. Njire nda nyare kokora. What's what they specific? No, you can. Yeah. I mean, don't be. No, you know, not second something to be about my drinking tower. Telebando, where some of our photo was about. Oh, yes. Never did go around my day, but I did bar and one was cheap. Was it one I told you? Yeah, I mean, don't be one of Osoro, I practice. Una nzibona tingo mbire ndakaruna bona ko usinaye wo muntu wona okora yanje tingira director ya afadhali diga jenda bakanga wo tingo kukara ngoire kora so ngo mbire nimbwate limit of what you can do and then kile tako even my producer na manyitumna musumga ta eke ta hoika yeah okay. Right, now it is some media jacket. Is it your nickname or say the producer Poligeti or what? Was it your name you started with or say Ekaro Karatua which I gave been a movie Yokara. Now your what I could not money take to run your not to engage with the producer. I thought okay. Okay, no, no, Sumunaro. No, John Naro. No, MAKUMBA. Panto na korate. Nara sai. Naro. Lakini mapema jambo leta itoa yaweke tenda free. Yaani lakini tuksi. Tukara ya bigera nga Tiketi zabo. Tukara bikan. Mune try kara bikan geliti. No yori dio kama no yori. Pate banga ye njogo tutindi na bonga aita tukurukumu ka. Ite kiori ko no toko beka twaji ko sumu tukanyarona ya pele. Ana ne sumu. Watu medio sene sumu wala bila. Lakini nende na boli atite maraiko. Na hadi na boli ile italia na boli ile go on. Ahora go on. Igo ni mo rostum karichaka. Amore famous. Right. You guys sorry yagato to chokora. Where do you see yourself in 5 years coming? Nga yurochi unaye unayo sumu nga yurochi emyaka itano kurwani emyaka itano na vere mengi sana bona ora nyole twago. All right, 3 years from now. Let me say 3 years from now. Kwanza na 2 years yare ko. Okay, let me say 3. Then we can have 3. Then you say 3. 3 years coming. With 3 years here every noreme oyo monore you wanna nyibeke maximum to 3 years from now. Where is your target? Get target again. The only problem we have, one of the to financial support. Manyengo was say our bantu bande about konya. Otherwise, no nye miaki you are cover. But the new to our tabana, I see miaki yabusu. Even do bilum na one or Muravasi to Mugayo. She say Abuchimuga, that's a nigga. Babu can you say Dora? Mateka Baba ticket to Kurubama,
movie ingie kiwa but you want na ngale ko nyara ke durugete abantu babekane tamo egasi ya buyoka niki no practice ko nako no digo mo kemo no o ko kana mambi po bati video ko reki ko ebi dumne tutakare diki yes tutabati so ebi dumne na ko na ko rana in 2 years coming or 3 eto kenga awa Gusii region bone kengel tukie yeah wakara abantu babeli from Williams Gusii Kong ko umetu na onyole those feeling. Okay, apart from that you are ungare I personally ngayuiroche turangeli inte q maybe ndikwazibiya ngayuiroche personally didata bona ga in 3 years ngayuiroche will be the same sumo or sumo mo wasura be something else ekikara kimanyete ekide bona ga tekara kinali ingibike yes but your fans so because your fans are asking ngaji mugodi ngaji yarabe ngaji roche mnenje na then aki in 3 years coming awangiro chasegete ainga yuroche Nollywood Kenyawood that's what I mean degine ki arona ne kom ibo yiri really hormono na vale tricky na way but ni linga asem yake yuju siao na go ko nyaranga na nya au wana mna wabo chachiriba ko nyaranga nimba ni danga na abantu na all right yeah igo that means na we open to kwirora ora asike mumbe kenga to be rensa to ka se kumbe ni wetenga na bustos ora ni opportunity woni ga yoko chikokora maybe ochikokora filming tebe Nollywood can take the opportunity no opportunity you I didn't go right because okay one na one on this TV this TV na bongo de abanga ya korida singia because na wana kermabe de movie na ya tsimi kenga kai this is good again the game be again keep up you know wana go na etorasuka tu diga kwarasukira na etorasukira no wa sokira este kwenda ona ya the keep yake wana ukirego wana kwa mendaka wana onye kilikia ba wana tratoro sikene keragende all right so no ko na yo this TV na ya haraka pale ile ndio alright tu manchumo lieli yo teba ye oyo beginner oyo kamya omongei oyo kamya ta oyo kamya konge because mna bana kitu ala siti kia 9 minutes baka na tika vile producer wano ndikijiku kiriri ya ndiki wana kia kwanje yuko na bokora abasibi binde ikingere oyinimo ikingere no yo jaka na onya ka toruchi na ndega tuigwe na boto ko mwali because ndoku ati korombe all right yeah na okigachi abuto borina moroche dingi senero koregende to materials bwatera mama all right ebi debi ndoku ati umanchumo lieli na watamaso abantu babange sana bali gasensemo live YouTube etobega ya Ndizi TV una botambe ni wako nduko mochikonya nalenga mwana osuma monyene watamaleta manyako kwa ndo Bernard Omari Nyakundi ayina ara umugusi all right tipote kiamule kiyu ndete nago tiga na producer yako beka clip gawo nago tigede kemo na ndingali gani actores social tende asenchera Devi bono nyenge boni amdeta bosoka boni gomoete nakinagote ere mesa igo Sawa. Bo aye baba nakibona mbiyande nkuru kumaranga sumo tata akorera gasi ntoto ko company ya kwa ni yaito umaite nacho kwa ni boss yako ni babuli bya haki nakiguru
ndete mwe namba yago ndete nchengo wa kiresi mwe ndete nkorosi paketu kiga ni chiange chobe ke tomaite ndete na ko letera chianga ka koru jen collection tataka kikora mwe namba yago kimbot simin tataka kibono na kibono ngo komera isimiane ngo ti akibono tindi ko roma tataka kinkibo kibono ngo chikaruonje ya mbi umwana umuyore tataka wono korega inga aki nani namba ndona kingo chana konyo tataka inchunye namba chikenda kore kintu wasi tu sardigas gono mwete chibesiri ngaba kuwaka na kai chitoko yane please genda chibesa ngo kwa go somate chibesa nini chinte tibesa chiaga igena tataka aki mambingo chande mambinde to ikana to kan Nere no yari ngari nere yenge mesa igoro. I assume nere yo atigete kwendi koira. Bono. Asante sana. Bono. Karibu Mambingo na mambina bonda ache. Windombire bado ndakire koleta. Sawa no ikabe. Aya. Nyanchoka. Mwana kurandi mbele. Nyanchoka. Kile yento kirgo kan kumurangeli taliko. Ngai kwale ngena kurangire ke yonsi pino no wita botali goita ba yakoni. Nkyo tali goita bera nde kero jikoni. Aki nare njoko beka macha. Amachi na kutumira tamuriro kale ngaje macha. Turandetera. Class TV ari ku watch. Igono ku watch ta. Igasi yagone ku watch TV kerege tori ko karagasi. Aya madam. Igasi kwara kore gasi wako roro china kusabita macha like that minutes ago. Turandetera. Ngukurangeli ukirete. TV teri woka na ikwale nki watch nki wako ranga iwafinya. Ndetera macha muri. Wangu. Na ronganya tisai. Mwa dengo boy kwa yani chibe jana na ruti bet ai simiane ko chibe simiane andre no chira ko tono kina sana ni ndio boye igango koran nje yangu kwa kanande kwa kane abo ni gaya ya se tu ko na ko nyoro ka nje ya nje tu ka to nyoro chi ya ma to na mimi ko mimi sta kan to ki no ne ya ka bote kine ya ke sawale ke ta to no si ndai ko un inje ya ka to ko ra ti ka to ko ma mun da ko ma na tena ko ko ti ka ko ko inje ko ra pina kasi ni waze ka wazo mai digo na ke ba buya o sebe o mwana nya o mwana ke tunguru jango ko mwana o mwana lipera Nakir. I'm so happy to cover an eye. Me too. But no mamu let me do say I'm breaking the camera kini na was kanga ndo ngobra bwake meterande nina rachiki asini na beautiful flowers. Endo sebe animo. Nche segeta Sara che monto andare. Ni mette che non montate con chi non le people, pensa che are you peopless? Are you people? Are you people? Yes, I'm people. Ove? You're people. Lakini rende. Na vole watali na vole. Maybe na bora nyole na equale. Neva, ni nari, no?
Ninja darling ene nakataka kwa tayari ninja. Emamba. Na emamba. Bona evinintebe next. Natebe next. Kuba so bwanga singinji yebiro. Wate boko ku Saraki Mutondari. Ndi wachageta mangana yo kwact. Amangana yo kwact. Nchagete kinde class 5. When you mwaka kyo you? To 8. Okay. For primary, na vile ko wachibinte byabo drama, music festivals, na we soloist. So nige ndomi boire na kero kyo mwanchi tego kwa. Yes. Nige ndoda ota na ni muku boniga na wocha kwa. Na wongo chaka kwa. No ntura ko tukodrinde story monte hebia. Chenonde ga. Kana magazine yini. Ndio kwa na nje people yabo kwa kitu kwa lengo since asikole. Anyway, ndio swali. This one to kuboli na Neri. Nakikwenyolta. Nakikwenyolta se platform ile. How was the journey? Kuruwa so kwa kuru wana buao mbako ikasuki taboni gaga. My journey, one of nature akitete so one in high school kanyorana na director Harrison. Agatokorera a video shooting ya Melodious Choir Aikuro. Alright. So after atokorera yohono gusanishe na ringe chia dedi. So I did the introduction part. Wono ekagera tokabwata na Harrison hivo. Wono na bongo chicha nka omega sinke gona mukorera ese video. Akanya kongoro kichi video chiga chiandizi tiruna bantu bakwa. Kanya komote ibaite we no manyete ngani manyete kwa. Sonyo konte chengo te. Kamote biaente. Ono litukeri moigan kuboke mambi konyore siminga. Sara nga yori kamote nyumba. Kandandiria gante bige ntukirente tutonde tuchiko koraga. Toko genda anna kona. Right. So far so far, how many clips have you done? What an key? In the 20 videos now, I have flana ching kuivunia unenje ekena chikojoya. Fine, I don't have much. Sin watene yoke and I'm happy about it. And I'm very proud about it. So mbono waso ila se screen one. Mbono ono sweat. Okay. Moso do chenga you are very crooked guy. You can get him or chant Wakuana, or what did tiga, and the bad was what you guys. Okay, inside you. How did you feel? How was it? Was it okay with you? Did you enjoy it? No, of course I never enjoyed it. But then, you know, last month, we can't get caught. Yes. Okay. What about the Nakuna? Is that your real life? Now, maybe one talking ki no nyabitiga or Navarro. Are you that way? And I want to open to Konaki. Opportunity kurigi, katikati ya se mechanele, now it's opportunity garioro. No, in real life thing, yeah. Who are you in real life? In real life, like at least tingo te mande go care what happened. Nara budio muntu na kiare, nara mogombi yake gona mute ipore ga kiumano mtu. Lakini bone senge chwe script. Ero na buya bide thing kore. All right. Okay. What does your family take you? Ungo support what? If I'm go support here. If family go support here, ono san. Yeah, and they are happy about it. Ono una boni anti na ro mungu. Na bonte keep it up. You are a good actress. Yeah, good actress. Okay. Yeah. What about your brothers, your mother? Okay. Try to manage a family out. Your closest friends. They are very happy about it. Yeah, they are very happy about it. Comments. Ono toro chimna kerege tangani na kege tangani giaso kire mbanya kumai. Like friends mama etemba tu alinge na barabu school. But ababande na nyori ko maybe a campus they don't know. Remember ababash to getenga.
Guys, Sarah, you can do this. Kabatebiega kinko nyaran. Ngai ko nyoro bisete tarante kabatebilero neri ntarigo wancha kunya expose mo. Mono waje kwenye expose. Okay. This one tukuone na ayingo ku inspire. Quact. Maybe can be anywhere. Abundance. Maybe Kenya, Usia. Nairobi Kenya. Nairobi Kenya. Nairobi Kenya. In Kenya, Nairobi, and anywhere. Who inspire na when they grow up in this industry, that's what I'm going to get. Fine. Mostly ngants to go watch the soap songo and Nigerian movies. Like for example, ngants to go watch Sana Masi Johnson. Nairoko like acting yako act. So nko feel like na inche ya ingekonyarikana. Mbe kuna bare iga na inche ngakti kuna bago actigo na bera abeli ya sana. All right. Buna boni gando chibiribia na brother kantu ne bribia ni go bikumyoka sana. Due to corona numete kawaida corona ya saji bintevinge. Ayebuni actress yego chakaboniga. Nchangamoto ikuwa nyolire through this pandemic ya corona. Asuandete e actress ogoku waje. Esenche chi movie chi ebindindire bingetu abandi tetokole lakini rende nduranya na kokora. Esenche tutanyora sitobo kolera ono yabebo. Okay. Iga ya kukandamizira ke. Ya kandamizira. Kie kansi kyochi. Kwenda Mwembe SDA Church. Mwembe SDA Church. What does your pastor take? Does your pastor support you? Fine, my pastor at now tamanyeti yeke lakini ngoterande kwa ekorukuda revivers ministers kisigaiga and they are happy about it. Like I can make it to be a very good actress. So like nabobara and support. Revivers, ngotero ki revivers watera to kuwe. Okuya we. Moterete bon, ebuke Gusii. Okweke Gusii toterete amatera ni. Agante to kona to ngwaje sana to atera sinini, totera. Amatera niryogo. Niryogo. Kwa kasi nini? Tonga kinje ke besi ya umbeka uninchi wetera besi. Chinchi na wena. For application. Nonya Daudi di gale goya. Avocado sauro erowen. All right, asante sana. Now, where do you see yourself in 3 years coming? In 2 years coming, where do you see yourself? 2 years coming. When you say ka wanja and umetekerege ntunye sawa ukuru kero chinga kichekire. Nche tinko nyara gotebanga in 2 years coming nimbe gaiga noroche esenye nchutimanye tigo seningi koro kinya saera aranchangi borere ngero chasegete asali yanga yoroche then in 2 years coming munenje in 2 years coming ngosanya sange ndege echopa not 5 years coming tinya sange chopa I what is your plan? Fine, in 2 years coming then like ngosabanya sae ne eclip ya so kirega at least I be that best actress, the kissy best actress. I love that. Yeah. Okay. Kuna winche kimada tingwa tiki amboi. Wata una njomuse. Au tingwa tiki amboi. Hedo tikirega. You come on to apply and application closed. Dei tavi to mtegasi. Non ha quando umete come va che ite. Buono. Engane omwello. Which is upcoming artist, say upcoming actress, actor, or whatever I want to join this, or I want to join any anything but mogul. Anything. I don't know about that. I can't go back there. Buna, they continue being inspired and they practice on this talent that
Nyasaye abaire mbaro sa neba mbabwati umuntu kubabwato koboko ese ngintu nonche namanyete gose ningike gaiga nonche nebe kitangani naro rigyashikiri asegete ono mba kuo moyo bagenderetu nande Nyasaye naba igorere enchera eye baranyora umuntu kubabwato koboko bagenderere moto. All right. Apart from acting, ufanya kazi gani? I'm not employed. I'm a fourth year. Nafanya Bachelor of Science. Agriculture. Asa wale tama Bachelor of Science ni? Kwa hivyo Bachelor of Science. Agriculture. Mjige wako la iskali gaki ani oda kama na kingi kitoka iskali kaliye practical. Practical. Nde extension officer. Oh binya sawa ne. Okay. Oyo agriculture bono. Iko. Yana nemo kusiao kubwa. Baka moko romani yone na. Mwana na ucha nemo agriculture. Agriculture bono. So unasoma. Yeah. Okay. Maybe you're upcoming one year. Unakuna ki usana unalipa. Usana. Bado. Lakini majaliwa tu. Maybe malipo itaanza tu pole pole. Alright. Au tuwezi anza mwanzo alafu nolega bungangakani. Matunda atararekana no korekana. Afadhali matunda arekana umenya gotebana naki ochaka onye gogo korege ntekia na ndege koko kiaba. Singincha abantu nabangi sikogari bamenyete na stress. Kabura korege ntoba goki. Wono koko bagoki nande mbagwanchete. Wono rende to kunya ko bagoki go nande muno ko bagoki go senko nyorore na igento geke kyanya ko boost. All right. Okay. Asante sana mwanchwa umuligeli oyito wate ago kuna nere na osebe Sara osebe tukataka natuka Sara umuchukua ngana itokoli mtebyo ade mtebyo otherwise tembati kiaboli niko tetu tumekase nsemo ye break tumako na wochagaiga tusitoke kianto pote nande tokwate we have 10 more to go. Don't worry, we have 10 more to go. The what one get director to go to moto na kiarenge. Actually my kantana Lizzy yoyo our director was very wicked. Deto mobole maswali anatoiga ako ngene libuna aseke abeke to muswati umulembo iga acha iko sabachi bes nki kwa keto ganja na ko take care of you. It's my talent. I had passion towards acting. This one ndio moyo pi mutio osoko gani matenire ko sindito. Okay. So you know area. Can you do any role? I can't do any role. There are some specific things ndakore eke wango gete nikereke wango gete ebinde mbirente tani due to my principles okay and suna abana be kanisa tolere ile kanisa in acting doesn't mean it cannot go beyond some limits. Director kwa mancha monte belinga director monte beli akore tu ngiko kuno ko hali weka no ikoro na kero ndoro se nanje. Anyway, that was just a joke. Anyway, then kolega go to the break, then we are coming back. So gonna chaga ye kiababa ni gongo kwa mangana maya amangana mansu. Stay tuned. Bakona ko mochi kwa nyamora. Tekike. Kire ko no kaye. Kabang ko no mwala kibisi. Ina teba kabang ko no kesu mwala. Na chako boli no. Na ya chako. No tuare kasi na kar. Ina teba iga. Okora ngatinda kwa na kitu mutara nyua. I'm thinking. Mwambe gato kwa na ta. Karansa aye. Iko na teba ngaki kabang kesu mwala. Toa ngiga kidikonya bataracha. Aye. Na kabang kesu aye. Toja. Ya tabana wata. Na kes kabang kesu mwala. Kabang kesu mwala. Asuba ngamono.
Kanjaka. Kabango muna kesi moreng. Mabe maite. Nate abanga kabango muna kesi moreng. Ya. Ikibono ngik. Ngik bon. Tu. Aye. Ya. No, igo. Igo. Ige bebe mto chokwa kana mbona. Chiba. Ai ko bori. Bebe mto chokwa kana mbona. Mabe kana tena wanda akwe. Ora akwe. Aye. Bebe mto chokwa kana mbona ka. Njoka. Ngina kana chokwa. Ngina kore toko. Ngina kore toko. Karansa. Ngina kore toko. Asia nyoma. Oye gana chokora. Wana asering agi. Dan ni bagari kasi no pachinga makaendera tega. Agi kuina. Ni bagari kasi no pachinga. Ko andera tega. Ya. Ni bagari kasi ikonta ko dir na bo. Na ko dire kasi. No. Inga chokora. Ganda. Yani. Aku mau kata. Ni bagari. Karansa ko chinga. Ni bagari kasi. Udah bim tumo chokora kara ni. Jina ko ndare. Na ro kora aye. 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 Udah bim tumo chokora kara. Mame. Udah bim tumo chokora kara. Nge kau korek. Nge kau korek. Yo nang. Acha ko korora. Wacha kondro nji. O na nji. Wacha kondro yo na nji. Sopo. Ndo. Obo sesi tinda geti. Manda garate. Kuma yete pun hayo kare tam e bintu bisale gete kai ko. Jengo tana ko kana ni sa. Kwa burga numa tenga. Na ko no mu kungwa ta yo ka. Ya. Aye. Na kiaro tengo. Na ko buri na ki. No ma yete bintu ko kare kumena. Aye. Kwenda kap. Chinka. Aye. Karena sabian. Karena sabian. Orang tenang gue. Tenang. Nanti apa mungkin nih? Aje. Obat cinta gitu. Tenang ibu ruga. Tenang ibu. Gua pengen tado mau dia. Aku bori. Buku bori. Nanti karena deh. Ya? Obat cinta berapa? Karena apa kau karena kasih dia mukung asing aja bintu karena. Kau masih ada karena ngono. Kau bori. Kau masih ada karena ngono. Tenang. Go itando. Na. Mati bintu mau karena. Nani mau nak cakor bicing kita menengke? Di bawah dia minum. Agi. No ante karate. Tegarate. Akio gante yo ngi. Hingor na kurua tingo jala. Sawa. 2 minutes only. Chita kamera na. Minto. Aki mama. Mante betin con mi ore kore. Aki se mare con ainere di aki. Aki mama min. Aki ko nganya bana. Matunda. Aqui é. Agora que ele tem, né? Não tô lembrando lá, pode vir. Wanu mongkuru kanjire. Ya wanendu. Gua matun. Ya. Osoro. Mogimori. Ya ande. Akamochina karosiri. Rojenga bono. Wakenda bantare tinkorra bosoko.
Ya, tuonyere kwibanga ndio turwa kabangiri bitarwa ko muntu kagani. Gutatia kwa rekero ba kwandita mang'ana giti. Komo muru kumenya koko mburi bako tubuya chako bagisanko. Mang'ana ina makongu sana. Sapa kaka bali bambu wetu. Oigua mang'ana ibunari. Igangora tata. Osoro. Egento nkereke gendrete kenyoro ntaragotebi. Ne rio tanya gwetenchire tima itinga kwa manyire. Igumanye teri ng'aneri. Bakwente kuraba ndio basacha haya basacha bako ba handsome abaswati baba beautiful chibunoro bwa tenyanya inanyanya wana zilianza akintoma maite ne banacha ngonya kwa umeire keuramba na igunkwanyo mumo ikoyo ona yoroche ose wacha kongaina onsalir chinga ki nima ayo matine tauni omenyete ari maboli bwe tauni ntuba mamaiga ilisabu ima ntundori korokana to basa kongaina ntebeke na to bate moikoyo arengo nkayage nkangainu baba tawo akagende gasiana marakino ali ndara ko boli baba bantu mnamuko menya bali ngoko tenga ngomenya bali bani barakumba akanko bakere ngoko nyomba baba lo tira ne pikipiki mbwa
Akiona ayeti akitingi nyoleti no wati chivesa ndo. Ngira ni T0 gachaka 0. Bagachaka kwa mateka. Na wataka. Metekero ta bagachaka 0 ni gali kwa hapa. Na wataka tagu akeigo. No porque marende una bua lengera que bono. Nkaibona agenda. Ajite so. Mucho. Akanda so. Igo mulene. Ai, akito kwana igo yani nekwitenga. Ewangu nawe. Yani tinkweba kabere ngaini style. Igo bana ni chota ite. Uko ngaina. Uko ngaina. Molene bana yali bali. Naengotera. Machonde kuranche gotende. Nasoki. Tegerangote. Eriteri auriuka. Ebisiba. Ebisibi emineti. Egesibi. Andokona. Tegere nyoni eri egesibi engaini. Engaini. Naende manyete ko kwaga. Ekwaga chase igento getaikere. Ono. Kia kikondoma. Nama kudu chembe kiteko yeyega. Embise tamangema. Kira sto bwate. Ya pintura minte bya go tiri chibas chamburu kuchukuminera. Ni gasia ke. Kwa domine. Ngalende chibesa no bwate. Ngalende kono ngutakana agenda nguchialie tauni. Wajina bakumina bya nainde. Tauni yaro bamina bya. Maike nyoron kuwe yagi ani kuwe yagi paka nantindi korara. Ngandi mna yago chiri bisa tuchioka. Isato. Echo se ngwa. Ile chigwa kane nyumba. Isato. Nyumba. Erenti. Ya ino wate chibesa iba. Okay, asante sana. Maze director dia kwa kana mwenye star tuiga. Anyway, Mr. Rizzo, my brother. Changamuka bwana. Changamuka. Ni tole live, changamuka. Mr. Director. How are you, my brother? Yeah. Long time. Kuto mente ga lima so sini. Quando ma torregere tu. No, lima so sini mertua lengi. Igas, lima so sini. Imete ime kita gitu na. Itu na mantap ah. Street na entamai. Sorry. Inje. Naona abe street ya sini ini. Akan sama sobati. Mamete na bembe. Anyway, Harrison Ningo. Who is Harrison? Harrison yako ku Musito Mwenga. Harrison Marita Mwenga. Oh my goodness. So that is your name? Yeah. Harrison is your name? Yeah. Yeah. Sito Nyamache. Chiche mpeli mpesa basi. Ina leo mpesa. Nyandiracha iko. Aichachira wrong number. Wrong number. Basi yole. Basi. Tokia basi tunataka waroro. Basi yaro. Abaroro lakini kuna nambari waroro. Ndaba ngaini. Ndaba ngaini mole. Abangaini ondi. So Harrison, this journey, you're a director. You are well known. Like I know my best good friend. Now Tamanyeti, Tutagote. Comcoli Ligas, and many other choirs, and many other movies work with it. When did this journey start? Experience okay. Let us talk about the current. What came in your mind? What storytelling. So Morandia, any public speaker. Can I want to go home and wins? What more interest? Yes. Take it on boy or Jaka. We will buy a vessel, son, and more water. I can as well read. I don't know the work line, no? And I just got a remember. No, I don't the history of your antagonist. Karana Jack or sing across history. Okay. One year and Anjoka? Might normally Jimmy teacher to go jam. That will be the easiest way you watch Akira.
maybe or si maybe chandwi tu ateseke ulmagolie exit maybe anyoro moto komo but ingara less twisted to nyale maybe nere chanda bajene nyom mate story no go break the norm egento ya kawaida no anye ase news ya kale bali basomete production niyo zanga sese kale ya rumiro mondo ikari news igere karo mondo arumire sese ono medio chandu is not a big news so much unless ya itu enjeregetera abnormal lakini medio chandu mondo that becomes a big story abona mtu achagete ile story na it's long inyo tenga kitu alikuwa anapokanda na Samora kale tu alikuwa kanda same umbrella ta media tole kali kama Samora takora si story kite media chamba ikanchanda sana story ile kana Tanzania ko shooting movie gete ba shooting so the same version of course ile different kidogo the more kanyora different actors the same story the more kababi ane ngachanga umira ba ikoyo gete ane let's try this story ni abagikoyo ni shooting ya sekikoyo one kawa even better akara yache kusinga ko mwana twa ile best kole ya ile kirege yeba ingwete kirege ndora atakora si in all languages akara bantu mate kirege in Swahili tenga kirege Gusii that's true Bono, always go up again. Ni made baranya in their own way, actually from true stories. Mo no ya mabaka na Nairobi, mwana yetu rali ke nyumba bagachire ba kolonji. Ngina bantu kulisa kunjua. Abantu bawiko, umuntu akamya bateri, mu isko ile ndeka kinta bandecho. Toto. Njobere kujo peleka shosho kwa cho. Mwana akaza wicheza kurusko, akamuira, akamorki, ndio hii, akafungua karudi. Mobigo. Eba chite kuguri una pakari to biate kiri nyumba ngende kiri ka aso kasionze ngende kana maji. Maji bakajara chenga na nje nusu mlingo. Aya ne meet nero kanya ya beire nero chiwo tawri ya maji kuruga. Event chiro jo muskori ko tawri ya maji. So to apply chiri to manya tu igure. Wa apply story era. Let's apply to make nyanja ka bana ko ngende which we are somewhere or we so. Okay. And who is your role model? Obekaniam. Asebana iga maite tokotaka kwa muntu gete of course rende tiangira ndiya senga njona there's a way we saying anyara banero ku inspire I want to be someone but in general you have to be yourself you do the best out of yourself exactly lakini rende senga nje ya production ndio wa jamaa ya kwa rubia keva Tiger Perry is my favorite enjera kwa lebinto akora ngate wiri nere usinenda ya mara kini rende tonga bana mochio he breaks the rules I like breaking the rules I like going simple kara kwa location because in production ni azemia ketu abero especially newcomers kara babo ja babo shoot akonya raki sikoche nei jet for nyinge mitambe mpaka ndama itali kutumia lakini awache kuona show akisha show in this industry has it paid you and if it has paid you na ki korone ya go affect ya bune producer payment is relative again the kindi sure as a Kenya as a industry ya media film production actually mbona baka teba tore zero tore baby class toddlers mbona to grow to wege the pambas kegara ti movie kwa wachi Kenya no mbana nchiketen acha ba nani yao ayo jiwata mirinjin chin kabo benta jita igera ni sana that the reason maybe chi what you watch ni piniveti but kegara bana na Tanzania okwande nyombe ngana ya hall in supermarket ekwate chi movie chi nyinge pako kubulinga bata ani ba chi movie jwa ko tikana na mama na quality because na wako what Tanzania nere kwa what Nigeria na kiabo kana in making mass productions bono sito ga wakana kwa ene linga banta bangi maybe tiko tanga twa nyole kwa ngirtu atakete ke woya kana but you might go woya kana utakira simu no niko usiko nyora ekali cheto ke sita bantu wetu wako watch movie na Tanzania bana baya movies watch ko watch chavo zero budget you might you spend a lot of money in the zero budget thing because umondaru gawa kigoris abantu 10 times 200 ina fair one way na koile na so let's say 500 you gonna lunch nero already was spend 10,000 you tawa igoma tora abaka na nani shilingi mwaje fair kulina koile na expense locations zimura akana roji ngoma ni kwenye zero budget musani ukora tawa akana roji ono toka tawa matu yaka in the way you want
the best way to weka ne linga chimu kare yao siwe kwa the budget abantu bakanu kidogo kidogo akare yasokire launch in a big way abantu baita bamanye kubura chimu vichi because if you have a kusiba ito listen ona irubi yoga aba kusiba 500,000 usita baba kusiba entirely asemu vichi kusiba 500,000 baba movie 100,000 at 100 shillings see that's around 50 million it does payment lakini ona yo tata la kino uchi weti movie cho twara itiringe abantu baita boni ne ito runyi skon chana jeje jo volta kile ko muswali mo yo bolinga abamorega abamoko tari morega akeba kuziba meto kimokubure titokora iga ora support and one abantu mostly bare online offline no chibaza chirekaro kende akiwana washuti movie chibaza no chiyo production mass production or copy no 100,000 which is a lot of money copy around 50 shillings and 100,000 each was you need 5 million mapa archive although you can go slow iko wati matanga tu yakanire though we want to at least kero musani no yo acted manyora abwate no nega na US abasani wo they make they are in their billions sitoga yani kwa rosinga kingi manjeli ombana nesa buli kama na nega se watu de budget always squeezing no mutienyi squeeze kabeza ketega tushike kama vigete kwangu sasa we come up with these movies okay yani abasani wo itoka mbali buyale patipa kwa tomo chibazi yalo to ga chimubikira litiko ko movie every month because story get chinyingi abasani bonsi bali geta bane babwate just uko nyine twist the corona ya corona tiambe ya corona ma TV to pia tenen tu gafla na stop ya kana bono mo kwa abantu batano sister se mo shoot mo bwate ko chibi ya geresi linga abanda balega corona mapi mini to anga matuko 18 segete babute bache inde ya be challenge story challenge number 1 finances because it's not finances not total equipment you can have money to buy equipment mostly finances yes because stories njiro mtwana kubana stories chito gabo ya cha jitoko kucha kwa kaburi chabo tenyo tuka bantu balikocha kocha sakawa gotira goti yes stories ndoraro one story mino ndio ndago shoot you need a lot of money ko che costume create story location wakana basani buya you do a good thing on to masania wa kai gote sometimes you do work down snack but Mary no way right yeah okay tumete mwisho fikiri swali kipawate oraise kuboli director yitu hari lakini hari hari as upcoming producers nkira wate producers yabanga baito bako wako chaka tibuati kamera isana tibuati gento gete equipment lakini abati ikegete nene bono rana kingo chancha kile the first thing is step entangani kenda chaka from Osoro ke story nature bigia bantu bali bara shoot it so what equipment because if you have a camera and sound my friend you can shoot a movie manya writing to what to shoot it so write a story isiko to what interior ake story awe we have a good story you will understand all right no ne map ya lina in the video to korangera linge budget nyingi we have more actors very willing to do that na actors takubalia sana na tayari lazima wale bara accomplished abantu mbali the neighbors na abano most of the actors who are shooting na kuja kuruka bakomaya first timers tinga bako ke show kon ke wanyaka mpaka bane kile ngaiko nyabale all right abantu mbali talented okay yeah all right amona kule maswali ya mange acha une vile bya nene igo tamake go kobolinga does your family support you on this family yangu support you na anda so ngore ndion siabele where do you see yourself in 2 years coming? Yes, you have done this 11 years, lakini bon in the next 3 years coming ngayore and does your family support you? Ni wewe sorry for career katoka nyala tokoli we call from mass industry because not only we are not doing movies only we do music production, video production, ya create mpaka events. So your parents your family, I mean your brothers, yes, that's what they're supporting you in everything from yeah ongakirira batabo support. And also to go most of our shows chibuati orata gose magana mahotata kuwa wizeka tu alikiri story okaranga mama ra hochigende ke nekyo sana so to watch ne ogonyora you answer the question then go again and shoot it. Okay, where do you see yourself now? Director Hari unajiona wapi? Anyandi na wata chimba ba
ngana iruka mogigera chimba meaning the things that will support you. Yes. Finances, everything. In 2 years, basically talk the way we pray and want that we could be having like talk of 50 movies in 2 years. Because it's already 20, 30, and every day we write. Hey, you have a budget, you are a you want to watch a lot to shoot. FA Kokoro because FA yoga, the back of shoot was a fair one. Now they are 30, you're going to go to the talk and it almost a new onion, you want to chill with Sunny and you're there already. It has gone 3 days, it has gone 4 days. It's a lot of budget in the game. Okay. So in the 2 years, we'll strive to use the little that we have to check slowly as we build on. Normally, to a quarter, Nyanchoka. Well, God willing, the also say copies on the offline. Quantumari, Mama, online. Yeah. Okay. Tamuntu akwana manga singincho yebirebiga tumetiwa sede electe anene nganchire nkwale ngande tukule Friday nkule masoli ya mange kendo cha masoli ya manga alegaiga lakini singincho byo to kunyara kuyenda bakanga irinde guchi okay ngutakero barabona all right keto ngande tukule Friday I don't know or Saturday or Friday my director will tell us lakini kila wande bakaro yes babataranya bali bagasingincho yebiro igari no tukawate 5k totagote Totagote. Okay, inspire. When you grow up, you want to be Farikei. Farikei. What you call about Fatu Jack? Take it, and there, if you go with an alligator. I don't know what they you. I'm going to go up. I don't know you. If you want to be like a millionaire, walk like one. Like what? If you want to be a cowboy, be a whatever, because dress me a cowboy. If you take a man, I can't go down there. Who would you be down there? Oh, Ellie, you be never